वृणीमहे गातु यज्ञाय गातु यज्ञपते दैवे स्वस्तिरस्तुनाः स्वस्तिरमानुडेभ्यः ऊर्ध्वं गातु वेषम् शर्मास्तुतिपदेशपुष्पदे ॐ नमो ब्रह्मणे नमस्तु नमः पृथिव्यै नमो ओषधेभ्यः नमो वाच नमो चस्पते नमो विष्णुमते करोमि ब्रह्म भूर्भुवस्वरो शान्ति शान्ति शान्तिः सर्व अरिष्ट शान्तिरस्तु अमृताभिषेकोऽस्तु पुण्याहवाचनादो मुहूर्त सुमुहूर्तमस्तु अकालमृत्युमथनं सर्वव्याधिनिवारणं सर्वदुरितोपशमनं वेदमन्त्रोदकं शुभं पुण्याहवाचनं फल सिद्धिरस्तु दीर्घायुष्यान्तरोत्तर अभिवृद्धिरस्तु। विष्णुप्रेरणया विष्णुप्रीत्यर्थं मात्र ब्राह्मण सप्तमात्रका कुलदेवता पूजा करिष्ये। ओम गौरी पद्मासी मेधा गन्नो गन्नो सप्तमात्रका कुलदेवता पूजा करिष्ये। ओम गौरी पद्मासी मेधा सावित्री विजया जया कुलदेवता सह एकेडो ओम रामवायामि तदस्तु मित्रावरणात् दग्ने अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीं समर्पयामि स्नानं समर्पयामि वस्त्रं समर्पयामि उपवीतं समर्पयामि श्रीगन्धं समर्पयामि अस्त्रं समर्पयामि धूपमाग्रापयामि दीपं दर्शयामि नैवेद्यकार्यकरिष्ठानि फलं निवेदयामि प्राणाय स्वाहा प्राणाय स्वाहा यात्राय स्वाहा यात्राय स्वाहा समानाय स्वाहा प्राणोपाम्यां समानः ताम्बूलं समर्पयामि राक्षाचक्रां समर्पयामि गौरी भीमाय सविताक्षेपतिपदी सात्पुष्पदी अष्टादशोपरि गौराणकरावली नमः समर्पयामि प्रार्थे सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये नारायण गौर्या षोडशमात्रब्राह्मणा कुलदेवताभ्यो नमः प्रार्थनां समर्पयामि। अनेन गौर्या षोडशमात्रब्राह्मणा सप्तमात्रका कुलदेवता पूजाराधनेन भगवान् शोभनदेवता लक्ष्मीनारायणमूर्तिप्रियता प्रीतोभवति कृष्णार्पणमस्तु। श्रीविष्णुप्रेरणया विष्णुप्रीत्यर्थं संकल्पित पूजाधिकारसिद्ध्यर्थं यथाशक्ति गायत्री मन्त्रजपाराधनं च करिष्ये।
वेदव्यासपदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने वेदव्यासपदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने अगहरा करुणाकर जगदीशने जगदन्तरङ्ग जया जगन्नाथने जगन्नाथने अगहरा करुणाकर जगदीशने जगदन्तरङ्ग जया जगन्नाथने जगन्नाथने वेदव्यासपदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने
श्रीनिवास वेङ्कटेशने वेद ब्रह्म श्रीहरि वेदगम्यने श्रीनिवास वेद ब्रह्म श्रीहरि वेदगम्यने वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वऋत्कमलवास विमलेशने वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वऋत्कमलवास विमलेशने वेदव्यास बदरिवास वेदव्यास वेदव्यास Itu lah kalau betul.
सभूनिमिषतो वृतवाद्युतिजाङ्गुलं प्रोढ
अदब्दान वृणश्च विचाकचंद्रमानक्तनीति तत्वा आयामि ब्रह्मणा वंदमानदाडा तेजमानविर्भिः अहेळ्यमानवृणे अबोद्रुणमानाय प्रमोदि ओम महिते एकशतनसो न मन्युमयश्च नामी पतेन्त आपोः नेमा आपो निमहं कर्मेन्द्रमातसकर्मेन्द्रब्रह्म अबुद्धिराजावृणं नीचेना असुरपरिबद्धेडामस्मेन्द्रनेदागेतवस्योः पुरुमिराजावृणश्चकारसूर्याय बन्धावनमे दवाको अपदेवादापदाद्रे गुरुदापवत्ता हृदयाग्निस्थित शतन्ते एराजन् धृजा सहस्रमुदीर्घधिरा सोमुदिष्टयस्तु भागस्तुरेण प्रतिम्बराजेतदग्नितेन गुरुमभ्यस्मद अमीयरक्षामितादुत्तानस्कन्धसिद्धियोः अदब्दानवृणश्चविचारिलब्रह्मानस्कन्निति तत्त्वा आयामि ब्रह्मणा वन्दमानदाडास्ते यजमानो हृदिः अहेळमानोमरणे अबोद्रुणदमानाय प्रमोपडि अलडस्तमुखे विष्णुकण्ठे रुद्रमार्दा मोदेत प्रस्थो ब्रह्मामटे मातलामुदाः उत्तमसागरात्रीतत्त्वगीतार्थिमुरात् रविदेवोरुवे सामदेवगणाः अन्ये श्रीकाशेवेगणामुदाः अत्रगाय सावित्रीकान्तकृतिकृता आयान्तु देवकार्यार्थमृतक्षयकारता गङ्गे चिरञ्जीदेवगोदार्विदुर्सुधि गङ्गा गोदावरी कृष्णा प्रयागद्वारका सहाय आवाह्यामिन्यासर्वपापनाशना पुष्कराज्यानि तीर्थानि गङ्गाजाचरसदा आगच्छन्तु पवित्राणि जलेषु सन्निधिम् ॐ स्वादिष्टयामदिष्टया भवसुतोमधारया इन्द्राय वाचवेशतः रक्षोः विष्णुचरणवियोनिमेवतम् कृणादशमासदश परिवोदातमगौमङ्गलप्रवृतमः परिधिराजोगौमगोना अद्दण्डमः देवानामिकुमन्दस अभिवादन्तसुलाः तामस अदरां गर्दङ्गुनीतिते इन्दोत्रेण अवदाः पुनादि देवगौमं सूर्यस्य दुर्गा पारेण विश्वसाधना तमीमणिवेशमर्याग्रपणञ्जयोधनगढ तदा आरकार्येति तमीमणमन्त्रप्रबोधमन्त्रपात्रमृतिम यदा सोवारणमजो मम विनाशसेन्द्रिजनश्रुमान् सोमनन्द्राय पादये अस्य गुन्द्रोमदेवार्वा आवृत्राणि विघ्नते दूरो निराजमुदे करणकर्जमायुषं प्रज्ञानवेदान्तकुम्बलम् योग्यपापापहानिगपुण्यविधिविदारे सर्वं कृतमयता सर्वकृतमयता अतो हृदयं सम्पूर्णकुम्भमन्ति ग्रहाविनिष्ठा सूक्तम्
तत् प्रदक्षिणावासा शैतव्यं तस्मात् ग्रहाणि वै नारायणं प्रति ग्रहाय नाम प्रतिष्ठा सुप्रतिष्ठितमस्तु विष्णुप्रेरणया विष्णुप्रीत्यर्थं कल्पोक्त लक्ष्मीनारायण पूजां करिष्ये ओं भूः लक्ष्मीनारायणम् आवाहयामि स्वाहा लक्ष्मीनारायणम् आवाहयामि स्वाहा लक्ष्मीनारायणम् आवाहयामि भूर्भुवः लक्ष्मीनारायणम् आवाहयामि पीठपूजां करिष्ये मूलपीठमध्ये ओं ओं नमो नारायणाय ओं गणपतिदेवताय नमः देवस्ये ओं गुरुभ्यो नमः दक्षिणे ओं सर्वदेवताभ्यो नमः पुनस्सर्वे ओं सर्वगुरुभ्यो नमः आग्नेयादिकोणेषु दादादुभागे ओं गन्धर्वाय नमः ओं हेमदेव्यासाय नमः ओं भद्राय नमः ओं सरस्वती नमः पादोर्धभागे केशवे कोणेषु धर्माधिपते ओं नियमाय नमः ज्ञानाधिपते ओं वामाय नमः वैराग्याधिपते ओं श्री शिवाय नमः ऐश्वर्याधिपते इन्द्राय नमः पूर्वादिक्षुफलकेषु अधर्माधिपते निम्नते नमः प्रज्ञानाधिपते दुर्गाय नमः अवैराग्याधिपते कामकामाय नमः अनीश्वर्याधिपते रुद्राय नमः एकादशे पंगरमुकुटाय नमः तदुपर्याधारपिण्डे शक्ति नमः तदुपरि कुमाय नमः तदुपरि मनन्दाय नमः तदुपरि ब्रह्मदेवे नमः धर्ममध्ये क्षीरसागराय नमः धर्ममध्ये श्वेतदीपाय नमः धर्मध्ये दिव्यरत्नमहामण्डपाय नमः धर्मध्ये पंकजमाय नमः धर्मध्ये शोकगौणमुद्यमदात्मा धर्मध्ये सूर्यमण्डले ओं नाम नारायणाय नमः तदुपरि सोममण्डले विमिष्टवे नमः तदुपरि उदासीनमण्डले ओं नाम नारसिंहाय नमः देवस्वे संसत्वाभिमानिने श्री नमः दक्षिणे रमणजोभिमानिने भूमभूमे नमः दृष्टे कुम्भोन्मान्ये दुर्गाय नमः पूर्वाध्यक्षोपानेषु नाम आत्मने नमः ओं मन्धरात्मने नमः ओं परमात्मने नमः ज्ञानात्मने नमः पद्मस्य पूर्वाध्यक्षधरेषु तन्मध्ये च ओं विमलाय नमः ओं उत्कर्षिणे नमः ज्ञानाय नमः इन्द्रियाय नमः ओं योगाय नमः ओं ब्रह्मवे नमः ओं संसत्याय नमः ईशानाय नमः ओं अनन्तराय नमः तदुपरियोगसिद्धस्वरूपात्मने ओं अनन्ताय नमः कृष्णाराधनबुधाय कृष्णयाय च प्रधानमूर्ताय महापीठाय नमः श्रीकर्पूरां समर्पयामि प्राणप्रतिष्ठापनाख्यं कर्मकरिष्ये अस्य प्राणप्रतिष्ठापनाख्यस्य ब्रह्म विष्णुमहिपुरादयः रतिरुसाना सर्वाणि चन्द्रान्ते क्रियामेव प्राणाख्यादेवता तां बीं ह्रीं सत्यग्रों कीलकम् अस्मिन् प्रतिमायां श्रीलक्ष्मीनारायणस्य प्राणप्रतिष्ठापने नियोगः रामहृदयाय नमः ह्रीं शिरसि स्वाहा ह्रूं शिखाविड ह्रीं गौचाय ह्रूं नेतृत्वाविड रहस्रायविड रक्ताम्बूरिस्तभूतोलसधरणसरोजादिमुदाकराब्जे आगम्बोदनं क्षुतभावाधनमत्कण्डनबाण ओम आं ह्रीं ग्लूं अम्यं रं लं वं शं सं हं लं खं सोमः अस्मिन् विरजे श्री लक्ष्मीनारायण प्राणय प्राण प्राणय प्राण प्राणय प्राण ओम आं ह्रीं ग्लूं अम्यं रं लं वं शं सं हं लं खं सोमः अस्मिन् विरजे श्री लक्ष्मीनारायण जीवयस्थिता 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 ओम आं ह्रीं ग्लूं अम्यं रं लं वं शं सं हं लं खं सोमः अस्मिन् विरजे श्री लक्ष्मीनारायण सर्वेन्द्रियाणि वाङ्मनः चक्षुश्रोत्र प्राणप्राण वाक्पाणि पादोपस्थापायिनि वचनदानविहरण मनोबुद्धिचित्ताङ्कार ज्ञानात्मने परमात्मने तरात्मने नमः इहैवागत्य सुसंकृतिश्चन्द्रस्वाहा ओम असुनीते पुनरस्मात् चक्षुप्राणमिहनोदि भोगं योगपश्येम सूर्यमुच्चरन्दमनुमतीमलयामस्वस्ति ओम इति पञ्चदशावृत्ति करिष्ये चक्षुर्देवै तमशे माशम जीवे माशम प्राणां सृष्टं देवस्थापनाय भगवान् तत्सदस्यै कृष्णास्तु सतावाहनं करिष्ये ओम देयसदा सवित्रमण्डलमध्यवर्ती नारायण सर्वयासन संगक्षणः तीव्रवान् मन्दलवान् किरीटी हारिण्यपुत्रशङ्खचक्रः ओम ओम नमो नारायणाय वस्ते कुसुमाक्षतान् गृहीत्वा धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम यदादित्यसङ्काशं पीतवासं शङ्खचक्रपाणिं ध्यायेत् श्रीपतिं
स्वत्समाभास सदानन्दे देहवान् चक्रशङ्खगदा पद्मधरो ध्येयोमीश्वरः लक्ष्मीधराभ्यामास्पृष्टः समूर्तेन मध्यगः ब्रह्मवायुशवायुग कृपेशक्रादिकीर्ति सेव्यमानोदिकम्बत्या नित्यनिःशेषशक्तिमान् मूर्तियोस्ताभिधीय चक्रशङ्खवराभिः युक्तापतिपूर्णाश्च सर्वाभरणमूर्तिताः समुद्यदादित्यसङ्काशं पीतवाससंस्कृतं शङ्खचक्रशङ्खगदापाणिं ध्याये लक्ष्मीपतिं हरिं हस्तद्वयेन कमले धारयन्तीं सुलीलया आरूपसहितां लक्ष्मीदेवी विचिन्तये कमलासा पद्मासनस्था विपुलकटकटी पद्मभद्रायताक्षी गम्भीरावर्तनादिस्तनभरमिलिता शुभ्रवस्त्रोत्तरीया लक्ष्मीदेवी गजेन्द्रैः मणिगणखचिते नाभिदाहिमकुम्भैः सा पद्मस्था मम वसतुभिः सर्वमाङ्गल्ययुक्ता ओम अरुणनिलयसंस्था तद्रजकुन्दवर्णा करकमलदृगेशा दीप्तिमाम्बुजाश्च मणिमुकुटविचित्रालङ्कृता चित्रमाल्यां भवतु भुवनमाता सन्तत श्री श्री नमः ॐ नमो नारायणाय ॐ श्रीं ह्रीं मयि महालक्ष्मी कमलधारिण्ये शिववाहिनी स्वाहा ॐ आत्मा देवानां भुवनस्य गर्भो यथा वशन्तर्देवयः घोषाचितचरणगे न रूपं तस्मै वाताय विजाविधेम ये हि मम रत्पद्मस्थितश्री मुख्यप्राणान्तर्गत श्रीलक्ष्मीनारायण आगच्छागच्छ अस्मिन् कलडे ॐ त्वाम् आवाहयामि सहस्रशीर्षा पुरुषसहस्राक्षसहस्रपात् स भूमिं श्रुतो कृतपात्रिजाङ्गलम् आवाहयामि आवाहनं समर्पयामि अत्र आवाहितो भव संस्थापितो भव सन्निहितो भव सन्निरुद्धो भव सन्मुखो भव अवकुण्ठितो भव पूजां ग्रहाणवरदो भव प्रसीद ॐ पुरोढ एवेदं नानारत्नैवेद्यं कमलाकारं सुवर्णनिलयं आसनं लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः आसनं समर्पयामि तत्त्वन्यासमात्रकान्यासाख्यं कर्म करिष्ये नूरेण्टुकुण्डो नमो नारायणाय नमः मंडल मैं गर्मी समग्र शुद्धि मातृकान्यासां दृश्यम् अमुजाय महामनन्दाय महेन्द्राय महाविशान्य ज्ञानवर्गाय हनुमंत गरुड़ सिंधु संतपिलाय महानंदे साराय मचारुकाय चंद्रमय अभिनाथकाय मजाकाय 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 मनामय नमस्ताराय नमस्ताराय शांत सविजय मार्शन प्रणाम साराय महामंत्राय महाय महाजीवे मातृकान्यासे ऑफिस जपे विनियोगः नारायणाय ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय 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 प्रभाव ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम विष्णवे नमः 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 ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः यथाशक्ति वैष्णव मंत्र जपाराधनेन भगवान् तस्मत् अस्य श्री महालक्ष्मी मालामन्त्रस्य भार्गवर्णे आद्यादि श्री महालक्ष्मी देवता अनुष्टप्छन्दः श्रीं बीजं ह्रीं शक्तिः ऐं कीलकं न्यासे विनियोगः ओं भार्गवर्षे नमः शिरसि अनुष्टप्छन्दसि नमामहे आद्यादि श्री महालक्ष्मी देवताय नमः हृदये श्रीं बीजाय नमः गृहे श्रीं शक्ति नमः पादे ऐं कीलकाय नमः सर्वाङ्गे ओं श्रीं अमृताभ्यां नमः ओं ह्रीं गर्भिणीभ्यां नमः ओं मध्यमाभ्यां नमः श्रीं अनामिकाभ्यां नमः श्रीं गणेशिकाभ्यां नमः ऐं करतलगर्भटाभ्यां नमः श्रीं हृदयाय नमः ह्रीं शिरसि स्वाहा ऐं शिखाय विट ऐं कवचाय नमः श्रीं नेत्रिकाय विट सहस्राय विट ओम श्रीं हिरण्यवर्णामित्यस्य मन्त्रस्य चिकीर्षिः श्रीर्देवतानुष्टप्छन्दः न्यासीनियोगः ओम हिरण्यवर्णामरेणीं अङ्गुष्ठाभ्यां नमः ओम ह्रीं सुवर्णऋतुसस्रजां गर्जिनीभ्यां नमः ओम चन्द्राङ्गणमयीं लक्ष्मीं जातवेदं मावाह ओम श्रीं हिरण्मयी अनामिकाभ्यां नमः ओम ह्रीं हिरण्याक्षी तनिष्ठिकाभ्यां नमः ऐं हिरण्यायी करतलगर्भटाभ्यां नमः ओम श्रीं हिरण्यवर्णामरीणीं हृदयाय नमः ओम ह्रीं सुवर्णारजतसृजां शिरसे स्वाहा ओम ऐं चन्द्राङ्गणमयीं लक्ष्मीं जातवेदं मावाह शिखाय वषट ओम श्रीं हिरण्मयी कवचाय होम ओम हिरण्याक्षी नेत्राभ्यां वषट ओम हिरण्यायी अस्त्राय वट तरस्यादिन्यासः हिरण्यवर्णामिति पंचदश सूक्तस्य आनन्दकर्दमचिक्लीतीन्द्रासुता ऋषयः श्रीरनुष्टभ देवते आद्यार्तिश्रवनुष्टभः चतुर्थी दहति पञ्चमी षष्ठौ षष्ठौ वहौ ततो अनुष्टभः अन्त्याप्रस्तारपङ्क्तिः न्यासे विनियोगः ओं हिरण्यवर्णावरेणे सुवर्णरजतसृजां शिरसि ओं तामावहजातवेदो लक्ष्मीर्मनपदानि यस्यां शुभुतानं नेत्रयोः ओमश्वपूर्वाव्रतमध्यां श्राद्धप्रमोदिनी श्रियन्देवीमुपहै श्रीर्मादेवीर्गुढदां कर्णयोः तामसोस्मितामृण्य प्राकार आर्द्राञ्जलिन्दीं नृप्तां वृभेन्दीं पद्मीस्तां पद्मवर्णां भवे श्रियं नासापदयोः ओं चन्द्राम्रभासायुधाजुवन्तीं श्रियल्लोके देवीष्टावतारा तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मेणकां त्वां प्रणोमि मुखे आदित्यवर्णे तपसोदे जातो वनस्पतिस्तव वृक्षोस्फुल्वाः बाहो ओं शक्तिपासामनाञ्ज्येष्ठां लक्ष्मीर्नागाम्यहम् अभूतिं समृद्धिं च सर्वानन्दनिग्रहात् हृदये त्वं नन्दद्वारान्तरादरडाङ्गृताङ्गृह्णी ईश्वरीं सर्वभूतानां गाम्यो भवे श्रियं नाभौ मनसक्ता ममाकृति वाचि सत्यमणिमयि पशूनां रूपमन्यसमि श्रीश्वेतामृताः उर्वोः आर्द्रां स्मरणीं कुन्दुर्णामिमालिनीं सूर्यामिरणीं लक्ष्मीं जातवेदो मावाह जाह्नोः ममार्द्रां करणीं किन्दनां पद्मालिनीं चन्द्रामिरणीं लक्ष्मीं जातवेदो मावाह जङ्घयोः ॐ दाम्मावह जातवेदो लक्ष्मीर्मनोपगामिनी यस्यामिरण्यं प्रभूतं दावोपदास्योष्वा निन्देयं पुरुढानहं पादयोः ॐ हस्तत्वेन कमले धारयन्तीं सुलीलया धारयन्तीं लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनया हस्ताम्बुजां पद्मजां कौशेयाम्बज राजितां परतरां भाकेन्दोत्ताम्बजां ब्रह्मेशादिसमस्तवन्द्यचरणां श्रीपद्मनाभप्रियां सर्वाभीष्टफलप्रदां भगवतो वन्दे जगन्मातरम् इति ध्यात्वा श्रीं ह्रीं ऐं महालक्ष्मी कमलधारिणी सुमवाहिनी स्वाहा इति मूलमन्त्रं जपेत् ॐ ॐ श्रीं ह्रीं ऐं महालक्ष्मी कमलधारिणी सुमवाहिनी स्वाहा ओम 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 श्रीं ह्रीं ऐं महालक्ष्मी कमलधारिणी सुमवाहिनी स्वाहा
ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी गुणधारिणी शिववाहिनी स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी गुणधारिणी शिववाहिनी स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी गुणधारिणी शिववाहिनी स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी गुणधारिणी शिववाहिनी स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी गुणधारिणी शिववाहिनी स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी गुणधारिणी शिववाहिनी स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी गुणधारिणी शिववाहिनी स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी गुणधारिणी शिववाहिनी स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी गुणधारिणी शिववाहिनी स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी गुणधारिणी शिववाहिनी स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी गुणधारिणी शिववाहिनी स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी गुणधारिणी शिववाहिनी स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी गुणधारिणी शिववाहिनी स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी गुणधारिणी शिववाहिनी स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी गुणधारिणी शिववाहिनी स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी गुणधारिणी शिववाहिनी स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी गुणधारिणी शिववाहिनी स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी गुणधारिणी शिववाहिनी स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी गुणधारिणी शिववाहिनी स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी गुणधारिणी शिववाहिनी स्वाहा ओम हिरण्यवर्णामरीणीं सुवर्णवरदसरोजाम् ओम रामावजालक्ष्मीर्मनपदानि श्यामरणविद्यें नाम शुभ्रुडानहम् ओम रामदोन्नदामरण्यप्राकारामार्द्राङ्गीं वन्दनां प्रभागायदाभिनन्दिं लोके दिविदुष्टामधाराम् ओम आदित्यवर्णे तपस्वी जातो वनस्पतिस्तव ओम उपैतुमामेव जगद्गीर्तिश्चमणिनाथः पादुर्भूतोत्राट्येऽग्निकीर्तिप्रतिदादिनी क्षुद्रपिपासानाद्यक्षामलक्ष्मीनारायणम् अबोधिमसमृद्धिं च सर्वान् निग्रहात् नन्दद्वारां प्रादुर्भागं मनासक्ताममाभूतिमाच सत्यमढिमि पटोनां रुक्मन्यश्चमेवेदामिडः कर्दनेन प्रयाभिस्वामि सुमधुरमाघे मासे निग्रे मागं पदमान्ये आपत्रजतुनिगानि विद्येतुर्हिनिग्रे वासे निग्रे आर्द्रामुष्कर्णि मुक्तिन्दोर्णाम्यम्मान्ये सूर्यामि लक्ष्मीजातविदुर्भावः आर्द्राय प्रणिमचिन्मलाम्बत्मान्ये गम्रामणि लक्ष्मीजातविदुर्भावः ताम्मावहयात्मेदु लक्ष्मीर्मनपदाग्नि यस्यामरण्यं प्रबोधन्दावोदास्यश्वान्यं मुद्रानहम् यश्चि प्रेतो भूत्वा जिह्वादाय नमः सूक्तं पञ्चदशयोगामुदीत पद्मानने पद्मौरु पद्माक्षे पद्मसंभवे जनने वसुधान्यः अश्वदायि दुर्गायि गंगायि महागणे गणन्यदामे सर्वकामाक्षेणे पुत्रपौत्रधनं धान्यमस्विश्वादिकवेदं धनमग्निर्धनं वायुधनं सूर्योधनं असोः धनं बृहस्पतिर्वणधनं श्रीरां वैदते सोमं सोमं विदुर्नः विष्णुपत्नीं क्षमां देवीं माधवीं माधवप्रियां लक्ष्मीं केशकीं देवीं ममाम्यच्युतवल्लभान् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् आनन्दकर्दमश्चैव चित्रिते श्रीदा देवता श्रीवर्चस्वमायुष्यमारोग्यमायुधायुधमानुमह्यते धनन्दान्यमृतं वत्सलं दीर्घमायुः रणरोगादिदारिद्र्यपापक्षुतपमृत्यवः भयशोकमनस्तापानुशन्तु मम सर्वदा ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्
ओम सानिध्यं प्रार्थयेत सानिध्यं गुरुदेवेशे सर्वसम्पत्करो मम विभो सकललोकेश कृष्ण विष्णु हरे प्रभो वां भक्त्या पूजानिध्य भोगे दुर्गादिप्रमाद पूजावसानपर्यन्तमत्र स्थित्वा महेश्वरी भक्तस्य मम पूजा त्वं गृहीत्वा पाहि मां प्रभो नारायण नमस्ते स्तोत्रदार्ति प्रणाचन प्रसन्नो भवमे नित्यं कृपया भक्तवत्सले ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः सानिध्य प्रार्थनां समर्पयामि ओम षोडशोपचार पूजां करिष्ये ओम यासा पद्मासनस्था त्रिकुलपतिगते पद्मभद्राय दाक्षी गम्भीरावृतनाभिस्तरभरन्विता शुभ्रवस्त्रोत्तरीया लक्ष्मी दिव्यै गजेन्द्रये मणिगणपते स्नापिता हेमकुम्भै नित्यं सा पद्मस्था मम वसुगृहे नित्यमाङ्गल्ययुक्ता श्रीमत्सौभाग्यजनीं स्तौमलक्ष्मीं सनातनीं सर्वकामफलावाप्तसाधने सुखावहां श्रीमहालक्ष्मी नमः ध्यायामि आवाहयामि देवी त्वां सर्वदा शुभकारिणीं तथा मद्भवने तिष्ठ स्थिरं श्रीविष्णुनाथः ओम स्मरामि नित्यं देवेशे मया प्रेरितमानसः पदाज्ञां शिरसा धृत्वा भजामि परमेश्वरीं श्रीमहालक्ष्मी नमः हिरण्यवर्णाभरेणीं सुवर्णरजतुच्छ्रजां ओम नानारत्नैवृतं कमलाकारमुत्तमं सुवर्णगणितं दिव्यम् आसनं प्रतिगृह्यतां कलया चेता देवी जीवन्ति सर्वदाः तथा संवत्सरे लक्ष्मीः सर्वदा संप्रसीदमे ओम तां महावाहजात वेदो लक्ष्मीर्मनोभगामि यस्यां हिरण्यमिन्देयं नाम शम्भुडानम् ओम श्रीमहालक्ष्मी नमः आसनं समर्पयामि गन्धपुष्पाक्षरयुक्तं सुवर्णकरडस्थितं पाद्यार्थं ते प्रेच्छामि जगत्तेन कारिणि सर्वसौख्यप्रदे देवी भक्तानामभयप्रदे अचलां प्रयत्नेन कलामेन मीडिताम् ओमश्वपूर्णामृतमध्यां स्नातप्रमोदे श्रीं देवीमुपवै श्रीर्मा देवीर्दुर्गां श्रीमहालक्ष्मी नमः पाद्यं समर्पयामि साक्षात् हेमपत्रापात्रस्थं गन्धपुष्पसमन्वितम् अर्घ्यं दास्यामि देवेशे सर्वदा तिष्ठमद्गृहे तावन्नित्यं ममाङ्गेषु श्रीराको श्रीकलावसे सूर्या चन्द्रमसो यावत् तावल्लक्ष्मीपतिश्रिया ओं कांसो स्मितामरण्यप्राकार श्रीमहालक्ष्मी नमः अर्घ्यं समर्पयामि गङ्गोदकमतिस्वच्छ सुवर्णकरडस्थितं कमलाते मया नीतं ग्रहाणाचमनीयकं चन्द्राम्रभासायदातुरन्तीं लोके देवजुष्टामदारां तां तद्विनीं शरणमहं प्रपद्ये ओम श्री महालक्ष्मी नमः आचमनीयं समर्पयामि कुन्देन्दुतुहिनाभासे दधिकण्डमधुकृतं मधुपर्कमयानीतं ग्रहाण हरिवल्लभे आदित्यवर्णे तपसोदे जातो ओम श्री महालक्ष्मी नमः मधुपर्कस्नानं समर्पयामि पंचामृतमन्त्रेण पंचामृतस्नानं करिष्ये ओमाप्याय सुसमे दुते विश्वतः सोमवृष्ण्यं भवावाजस्सङ्गते क्षीरस्नानं समर्पयामि दधिक्रावणोटान् विष्णोरश्वस्य वाजिनाः विरभिमुदाकृतपणायुधारिढ दधिस्नानं समर्पयामि ओम कृतं निमिक्षे कृतमस्यो निर्वृते धृतो कृतमवस्य धाम अनुष्वतमावाहमादेशस्वाः कृतमृतभवत्यव्यं कृतस्नानं समर्पयामि मधुवाकारदायिते मधुक्षरसिन्धवः माजीर्णसन्मोषधीः मधुस्नानं समर्पयामि स्वादुपवसु दिव्याय जन्मने स्वादुरुद्राय हरेतुनामने स्वादुर्मित्राय वायवे बृहस्पतये मधुमामयाभ्यः ओम मधुस्नानं समर्पयामि भूयवसाद् भगवते भूयातो वयं भगवन्तो स्याम अध्यक्षणामन्त्रिषदामिव शुद्धमोदकनाद्रव्येन ओम शर्करास्नानं समर्पयामि व्यापलनीर्यापलापिष्पायाश्च पुष्पिणीः प्रसादास्नानं यममसः फलोदकस्नानं समर्पयामि लक्ष्मीसूक्तेन स्नानं कुर्यात् अहं दोमानसंधर्म्यहं दुष्टारभूषणपदर्मः अहं ददामिद्रवीणमहितमदेवप्रावे यजामानसंगते अहं राष्ट्रे अहमां देवादेवपुत्रात्पुरिष्टात्रापूर्या क्रीडयन्ति मया सोमनामके पश्चाद्यत्राणि युक्तमानमन्दौ अहमेव देवी वीर्तमामि ओम श्री महालक्ष्मी नमः
स्नानं समर्पयामि गंगादि सर्वतीर्थेभ्यो मया निकं सुशीतलं स्नानार्थं ते प्रेच्छामि काश्मीरगुरुवासितम् उपयुक्तमान् देवसखकीर्तिशमनिनाशः श्रीमहालक्ष्मी नमः स्नानं समर्पयामि सौमोत्तम स्वच्छतमं रकुलं परिवर्धितं मयो ददामि ते देवी वसनं परिषद्विज क्षुद्विपासामलानि यच्चामलक्ष्मीर्नाडयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धिं च सर्वान् विघ्नविग्रहात् महालक्ष्मी नमः वस्त्राभरणं समर्पयामि ॐ गन्धद्वारानुराधरणां नित्यपुष्टाङ्गरीणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपवै श्रियं ॐ मनः सक्का मम गोपतिवाच सत्यमढिने पशूनां रूपमन्यस्य मयि श्रीश्वरदापिताः ॐ श्रीमहालक्ष्मी नमः गन्धं समर्पयामि मल्लिका च सुवर्णाग जाति केतकिचम्बकैः कल्लाराणि च पुष्पाणि ग्रहाण हरिवल्लभे ॐ महालक्ष्मी नमः पुष्पाणि समर्पयामि श्रीमहालक्ष्मी नमः सौभाग्यद्रव्याणि समर्पयामि कुङ्कुमं कामदं दिव्यं स्त्रीणां बालस्य भूषणं धारयस्व महादेवी प्रीत्या तिलकमुत्तमं श्रीमहालक्ष्मी नमः कुङ्कुमं समर्पयामि उदितारणसङ्गाढं सुवर्णकलुषितं उदितारणसङ्गाढं सुवर्णकलुषितं अत्म्यतिं जगन्नाथ गजामृतभक्तः श्रीमहालक्ष्मी नमः हरिद्राचूर्णं समर्पयामि कज्जलं नवनीताढ्यं शुद्धकर्पूरनिशितं सुवर्ण कलशानीतं कज्जलं प्रतिगृह्यता ॐ श्रीमहालक्ष्मी नमः ॐ कज्जलं समर्पयामि अथ अंगपूजां करिष्ये ओम श्री रमाय नमः पादौ पूजयामि ओम क्षीराब्धितनयाय नमः गुरुको पूजयामि ओम मायाय नमः जंघे पूजयामि ओम सर्वसंपत्कर्ये नमः जान्ये पूजयामि लोकमात्रे नमः उरु पूजयामि भाग्यदेवताय नमः कटिं पूजयामि विष्णुपत्न्ये नमः नाभिं पूजयामि सर्वेश्वर्ये नमः उदरं पूजयामि श्रिये नमः कुक्षिं पूजयामि मदनमात्रे नमः स्तनं पूजयामि ललिताय नमः हृदयं पूजयामि पद्मप्रियाय नमः खण्डं पूजयामि विष्णुवक्षस्थलस्थिताय नमः वक्षस्थलं पूजयामि ओम पद्माय नमः नेत्रे पूजयामि इंद्राय नमः कर्णो पूजयामि सरस्वती नमः ललाटं पूजयामि सर्वमङ्गलप्रदाय नमः शिरः पूजयामि श्रीमहालक्ष्मी नमः सर्वाङ्गं पूजयामि अथ आवरणपूजां करिष्ये मध्यकर्णिकायां श्रीलक्ष्मीनारायण वसुन्धरां च आवाहयेत् अभीष्टं सिद्धिमे देहि शरणागतवत्सले भक्त्या समर्पयेद्ब्रह्म प्रथमावरणार्जनं शङ्कोदकेन पुष्पाक्षतैः प्रथमावरणं समर्पयामि षट्समयामि हिरण्यवर्णालयाय नमः सुवर्णविजयसुजां शिरसि स्वाहा चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मी ओम सुखाय बुद्ध लक्ष्मी भवजाय हम यातवेदो निद्राध्यामुद्ध कामावह अस्त्राय बुद्ध अभीष्ट सिद्धिमे देहि शरणागतवत्सले भक्त्या समर्पयेद्ब्रह्म ओम द्वितीयावरणार्जनं महालक्ष्मी द्वितीयावरण पूजां समर्पयामि ओम कनकाभरणाय नमः ओम मंगलरूपाय नमः ओम सर्वरत्नमण्डिताय नमः सर्वलोकप्रहरणकारिणे नमः ओम पराय नमः ओम मुक्तादाय भूषिताय नमः अभीष्ट सिद्धिः पूजां समर्पयामि ओम अष्टदरेषु ओम श्री नमः ओम लक्ष्मी नमः ओम वरदाय नमः ओम विष्णुपत्नी नमः ओम रघुकुलोद्भवाय नमः ओम क्षीराब्धिजाताय नमः ओम हिरण्यवर्णाय नमः ओम सुवर्णमालाय नमः अभीष्टसिद्धिमे देहि शरणागतवत्सले भक्त्या समर्पयेत् चतुर्थावरणार्जनं महालक्ष्मी नमः चतुर्थावरणपूजां समर्पयामि सन्निधलेषु स्वर्णवर्णाय नमः स्वर्णग्रहाय नमः स्वर्णप्राकाराय नमः पद्मवासिने नमः पद्मरागाय नमः पद्मप्रियाय नमः सर्वेश्वरविवर्धिने नमः भक्तिमुक्तिप्रदाय नमः अभीष्टसिद्धिमे देहि शरणागतवत्सले भक्त्या समर्पयेत् पञ्चमावरणपूजां समर्पयामि षोडशपत्रेषु सन्मुक्तिदाय नमः विभूतिदाय नमः समृद्धिदाय नमः समृद्धिदाय नमः पुष्टिदाय नमः ओम पुष्टिदाय नमः ओम धनदाय नमः ओम धनेश्वर्ये नमः ओम श्रद्धाय नमः ओम भोगिन्ये नमः ओम भोगदाय नमः ओम धात्री नमः ओम चिदात्री नमः ओम सिन्धुजाताय नमः ओम रेण्याय नमः ओम महालक्ष्मी नमः अभीष्टसिद्धिमे देहि शरणागतवत्सले षष्ठावरणार्जनं श्री महालक्ष्मी नमः षष्ठावरणपूजां समर्पयामि सन्निधलेषु कल्याणवर्धिन्ये नमः स्वरराजसेविताय नमः गणेशपूजिताय नमः गणसंप्लुताय नमः कञ्जस्कृताय नमः चन्द्रप्रभाय नमः छत्रमण्डलाय नमः जयवर्धिन्ये नमः गणकाय नमः ज्ञानविज्ञानवर्धिन्ये नमः तिलकभूषणाय नमः कटारबीजाय नमः कटारवेक्षणाय नमः दिण्यमनादप्रियाय नमः विद्युद्विलसिताय नमः सन्तोषविवर्धिन्ये नमः अभीष्टसिद्धिमे देहि शरणागतवत्सले भक्त्या समर्पयेत् सप्तमावरणार्जनं सप्तमावरणपूजां समर्पयामि द्वात्रिंशद्दलेषु स्थलसंशोभिताय नमः देवराजसेविताय नमः ओम धनप्रदाय नमः ओम नयनानन्दाय नमः ओम पद्मसंभवाय नमः ओम सुरद्रूपाय नमः ओम बुधप्रदाय नमः ओम
भयहारिणे नमः ओम मनोल्लादकर्याय नमः ओम यजनदुष्टाय नमः ओम रत्नसंशोभिताय नमः ओम लेखनार्थ संसेविताय नमः ओम वराहरूपाय नमः ओम शशिवाहिनी नमः ओम षट्पत्रनुष्ठाय नमः महोत्सववर्धिनी नमः सर्वविद्याय नमः ओम आनंदवर्धनाय नमः ओम साम्राज्यप्रदाय नमः ओम सर्वसंपत्तिदाय नमः ओम सर्वप्रकाशरूपाय नमः ओम कनकरत्नलताय नमः ओम सर्वसन्मूलभूताय नमः ओम सर्वशक्तिस्वरूपाय नमः ओम कणिमाय नमः ओम महिमाय नमः ओम लघिमाय नमः ओम गरिमाय नमः ओम ऋषित्वाय नमः ओम वशिष्ठाय नमः ओम प्राकाम्याय नमः ओम भूत्यै नमः अभीष्टसिद्धिमेदेशरणागवत्सरे भक्त्या समर्पयितुभ्यम् अष्टमावरणार्थम् अष्टमावरणपूजां समर्पयामि अर्धरक पठित्वा ओम हिरण्यवर्णावरिणीं सुवर्णदस्याम् ओम श्रीयै नमः ओम चन्द्राभरणीं लक्ष्मीं जातवेदो मावाः ओम धामावह जातवेदो लक्ष्मी नमनापगामिनी इम ओम यस्यां हिरण्यविन्दे नाम सम्पूर्णानहम् ओम श्वपूर्वामृतमध्यामस्तनाद प्रमोदिनीम् ओम श्रीं देवी मुपहवै श्रीर्मा देवी तुळजाम् ओम नाम संस्कृतामिण प्राकारामात्रादिनीं दुर्गां प्रवेन्दीम् ओम पद्मीस्तां पूर्णादामि होपवै श्रीम् ओम नमनाम्रभासादिभ्यो लोके देवी दुष्टावताराम् ओम दां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मणदां त्वां प्रणौमि ओम आदित्यवर्णेन प्रचोदितात्मनस्पतिस्तव प्रचोदनिर्वाह ओम तस्यफलाञ्च प्रधानं मायान्तरायाश्च बाह्या लक्ष्मीः ओम उपैतुमादेवजगत्कीर्त्य शमनिनाशः ओम प्रातर्भूतुराट्रीस्मिन्कीर्तिमृतिन्ददातु मे ओम कृपासापनाञ्जेष्टामलक्ष्मीर्नाटयाम्यहम् ओम गौजनसुमृतिञ्च सर्वान्तविग्रहात् ओम नन्दद्वाराम्बरादृढानितरुटाङ्गरीणीम् ओम ईश्वरीन्द्रभूतानान्दामि होपवे श्रियम् ओम मनसकाममाकुतिवाच सत्यमढिमयि ओम पुष्पनां ब्रह्मण्यस्य श्रीश्रेषेतामिडः ओम कर्तनेन प्रजाभूस्वामी सम्भवकृतमः ओम ह्रियं वासे मे गृहे मात्रं प्रतिमालिनीम् ओम आपसृतस्निग्धानि जिगीषौ समीगृही ओम देवी मात्रं शिववासे निकुली ओम आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्पदोर्णां हेमालिनीम् ओम सूर्यानुग्रहीं लक्ष्मीं जातवेदो मावाः ओम आर्द्राणि प्रणिमिकिङ्गलां पद्मालिनीम् ओम चन्द्रानुग्रहीं लक्ष्मीं जातवेदो मावाः ओम धामावह जातवेदो लक्ष्मीर्मनपगामिनीम् ओम यस्यामृणं प्रभूतङ्गावदास्योष्मानुग्रहे मृडानहम् ओम यशुतिप्रियप्रभुत्वा जुहुयादा जन्महम् ओम सूक्तं पञ्चदशकामश्चिकेत अभीष्टसिद्धिमेदे शरणागतवत्सरे भक्त्यासमेतुभ्यम् नवमावरणार्थं श्रीमहालक्ष्मी नमः ओम चतुर्दलेषु द्वौ आवाहेत ओम ऐरावताय नमः ओम पुण्डरीकाय नमः ओम वामनाय नमः ओम कुमुदाय नमः ओम अंजनाय नमः ओम पुष्पदन्ताय नमः सार्वभौमाय नमः ओम सुप्रतीकाय नमः चतुर्दलेषु पद्माय नमः ओम महापद्माय नमः शङ्खाय नमः ओम मकराय नमः ओम कच्छपाय नमः ओम कुन्दाय नमः ओम कुन्दाय नमः ओम नीलाय नमः अभीष्टसिद्धिमेदे शरणागतवत्सरे भक्त्यासमेतुभ्यम् दशमावरणार्थं दशमावरणपूजां समर्पयामि भूगृहे प्रथमवेद्यां पूर्वादिक्रमेण ओम इन्द्राय नमः ओम अग्ने नमः ओम यमाय नमः ओम गरुडे नमः ओम अरुणाय नमः ओम वायवे नमः ओम सोमाय नमः ओम ईशानाय नमः ओम अनन्ताय नमः ओम ब्रह्मणे नमः ओम अभीष्टसिद्धिमेदे शरणागतवत्सरे भक्त्यासमेतुभ्यम् श्रीमहालक्ष्मी नमः एकादशावरणपूजां समर्पयामि ओम वज्राय नमः शक्तये नमः ओम दण्डाय नमः ओम खड्गाय नमः ओम नाटाय नमः ओम अंकुठाय नमः ओम गदाय नमः ओम शूलाय नमः अभीष्टसिद्धिमेदे शरणागतवत्सरे भक्त्यासमेतुभ्यम् श्रीमहालक्ष्मी नमः द्वादशावरणपूजां समर्पयामि आवर्तदेवताभ्यो गन्धं पुष्पं विपुलशोपचारपूजां सा चामं मधुप्रकगं स्नपनं रसनं देव गन्धपुष्पेतभूषं श्रीमहालक्ष्मी नमः ओम दशमावरणपूजां समर्पयामि अथ पत्रपूजां करिष्ये ओम इन्दिराय नमः पारिजातपत्रं समर्पयामि ओम क्षीराब्धिदायकाय नमः बिल्वपत्रं समर्पयामि पीताम्बरधारिणी नमः दुर्वापत्रं समर्पयामि ओम मानसिकार्थप्रदायिनी नमः सेवन्तिकापत्रं समर्पयामि ओम सुरासुरपूजिताय नमः श्वेतपत्रं समर्पयामि ओम कमलाक्षी नमः करवीरपत्रं समर्पयामि ओम दिव्यगन्धानुलेपनाय नमः पामार्गपत्रं समर्पयामि ओम कमलनयनाय नमः शोभपत्रं समर्पयामि ओम कमलधारिणी नमः कमलपत्रं समर्पयामि ओम पद्मासनाय नमः दानिमपत्रं समर्पयामि ओम जगज्जननी नमः तुलसीपत्रं समर्पयामि ओम विष्णुपत्नी नमः जातिपत्रं समर्पयामि महालक्ष्मी नमः पत्रपूजां समर्पयामि अथ पुष्पपूजा ओम त्रैलोक्य वन्दिताय नमः केतकी पुष्पं समर्पयामि ओम कमलोद्भवाय नमः कमलपुष्पं समर्पयामि ओम हरिवल्लभाय नमः चम्पकपुष्पं समर्पयामि ओम सुधाय नमः जातिपुष्पं समर्पयामि ओम पद्मनाभप्रियाय नमः कवीरपुष्पं समर्पयामि ओम सुधाय नमः मल्लिकापुष्पं समर्पयामि ओम अशोकाय नमः अशोकपुष्पं समर्पयामि ओम हिरण्मये नमः पन्नागपुष्पं समर्पयामि ओम चन्द्रवदनाय नमः पाटलीपुष्पं समर्पयामि ओम शुभप्रदाय नमः मन्दारपुष्पं समर्पयामि ओम सुप्रसन्नाय नमः बकुलपुष्पं समर्पयामि ओम कमलाक्षी नमः
नवमल्लिकापुष्पं समर्पयामि। ओम शशिप्रियाय नमः सौगन्धिकी समर्पयामि। ओम श्री महालक्ष्मी नमः पुष्पपूजा समर्पयामि। अष्टोत्तरशतनाम पूजां करिष्ये। आता सकड अष्टोत्तर जाता सकड संकलानी चंद करून गेले नामस्मरण करीत ओम प्रकृत्यै नमः विकृत्यै नमः विद्यायै नमः सर्वभूतहितप्रदायै नमः श्रद्धायै नमः विभूत्यै नमः सुरभ्यै नमः परमात्मिकायै नमः वाचे नमः पद्मालयाय नमः पद्माय नमः शुचये नमः स्वाहाय नमः स्वधाय नमः सुधाय नमः धन्याय नमः हिरणमये नमः लक्ष्मी नमः नित्यपुष्टाय नमः विभावर्ये नमः आदित्ये नमः दित्ये नमः दीप्ताय नमः वसुधाय नमः वसुधारिण्ये नमः कमलाय नमः कांताय नमः कामाक्षे नमः क्रोधसंभवाय नमः अनुग्रहप्रदाय नमः बुद्धे नमः अनघाय नमः हरिवल्लभाय नमः अशोकाय नमः अमृताय नमः दीप्ताय नमः लोकशोकविनाशिनी नमः धर्मनिलयाय नमः करुणाय नमः लोकमात्रे नमः पद्मप्रियाय नमः पद्महस्ताय नमः पद्माक्षे नमः पद्मसुंदर्ये नमः पद्मोद्भवाय नमः पद्ममुखे नमः पद्मनाभप्रियाय नमः रमाय नमः पद्ममालाधराय नमः देव्यै नमः पद्मिन्ये नमः पद्मगन्धिन्ये नमः पुण्यगन्धाय नमः सुप्रसन्नाय नमः प्रभाय नमः शशिधराय नमः चंद्राय नमः चंद्रसहोदर्ये नमः चतुर्भुजाय नमः चंद्ररूपाय नमः क्षीरसागरकन्निकाय नमः इंदुशीतलाय नमः आह्लादजनन्ये नमः पुष्ट्ये नमः शिवाय नमः शिवकर्ये नमः सत्ये नमः विमलाय नमः इंदिराय नमः विश्वजनन्ये नमः दारिद्र्यनाशिन्ये नमः प्रीतपुष्करिण्ये नमः शान्ताय नमः शुक्लमाल्याम्बरधराय नमः श्रिये नमः भास्कर्ये नमः बिल्वनिलयाय नमः वरारोहाय नमः यशस्विन्ये नमः वसुन्धराय नमः उदारांगाय नमः हिरण्ये नमः हेममालिन्ये नमः धनधान्यकर्ये नमः सिद्ध्यै नमः स्त्रैणसौम्याय नमः शुभप्रदाय नमः नृपवेश्मगतानन्दाय नमः वरलक्ष्मी नमः वसुप्रदाय नमः शुभाय नमः हिरण्यवर्णाय नमः समुद्रतनयाय नमः जयाय नमः मंगलाय नमः देव्यै नमः विष्णुपक्षस्थलस्थिताय नमः विष्णुपत्नी नमः प्रसन्नाक्षे नमः नारायणसमाश्रिताय नमः दारिद्र्यनाशिन्ये नमः त्रिभुवनजनन्ये नमः सर्वोपद्रवहारिण्ये नमः नवदुर्गाय नमः महाकाल्ये नमः ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकाय नमः त्रिकालज्ञानसम्पन्नाय नमः भुवनेश्वर्ये नमः ओम श्री महालक्ष्मी नमः समर्पयामि कृष्ण धूपाजी
महालक्ष्मी नमः नारायणाय नमः मगेश्वराय नारायणाय निवेदयं शरीरया चंद्रमा मनसो ध्यानो सूर्यो जायता नारायण समर्पयामि हिरण्यापरिवर्तितन्नमस्मै हिरण्यपुष्पाणि समर्पयामि मङ्गलनीराजनं करिष्ये ॐ श्री जातश्री आनय समुद्रपर्यन्ताय एकराडिति तदप्येष श्लोको प्रदक्षिणां समर्पयामि नमस्कारान् समर्पयामि ओम विज्ञानवृद्धिं हृदये कुरु श्रीः सौभाग्यवृद्धिं कुरु मे गृहे श्रीः दयासुवृद्धिं कुरु कामे श्री सुवर्णवृद्धिं कुरु मे गृहे श्रीः श्री महालक्ष्मी नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ओम माता पिता त्वं गुरु सद्गत श्री त्वमेव सञ्जीवनहेतुभूता अन्यन्यमन्ये जगदेकनाथे त्वमेव सर्वं मम देवि सत्ये श्री महालक्ष्मी नमः प्रदक्षिणां समर्पयामि नमस्कारान् समर्पयामि नमो नमो जगद्धात्रे जगन्मात्रे नमो नमः नमो नमो मोददात्रे नमो श्रीधरगामिनी लक्ष्मी नमोस्तु शुभलक्षणरक्षिताय सिद्धे नमोस्तु शुभसिद्धसुपूजिताय प्रत्यये नमोस्तु अमितदुर्गतिमञ्जनाय गत्ये नमोस्तु वनसद्गतिदायकाय श्री महालक्ष्मी नमः नमस्कारान् समर्पयामि लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गदामेश्वरीं दासीभूतसमस्तदेवतां योगीकमलां राम श्रीमन्मङ्गलाक्षलब्धयोगं ब्रह्मेन्द्रवल्लाभं वामयोगिब्रह्मिणीं सवितां वन्दे पद्मप्रियां मातर्नमामि कमले कमलायताक्षी श्रीविष्णुरत्कमलवासिनि विश्वमाता क्षीरोदजकमलकोमल गर्भ गौरी लक्ष्मी प्रसीद सततं मतां शरण्ये लक्ष्मी ओम श्री महालक्ष्मी नमः प्रार्थनां समर्पयामि करोमि यद्य सकलं परस्मै नारायणाय समर्पित अनेन विद्युक्तकलशप्रतिष्ठापन कल्पोक्तपूजाराधनेन भगवान् श्री महालक्ष्मी मूर्तिप्रियता प्रीता भवतु श्री जगदम्बार्पणमस्तु मुखार पैसा ऐकू ऐक पडतं समजा व्यायामकरणं नाही ज्ञानंतर हा उपास केला धरलं मनीषाकडे या तुम गेला मांजर घेऊन या यजमान वर्ग कृष्ण अंकपुरा केळी पांदी पुष्पांजलि कसे हंगे सगळ्या पाणी आणि तिघे कुडको करून कसं नाही फळार
जेवण केलेलं करतात पण्णान सांगू येतं कमला तुलांगेला दे त्यांनी काढणं घालताना वेदव्यास शिराली भटमाम शिराली वेदव्यास भट हंगे रे ते वेदव्यास हंगे ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಣೆ ಕಾಣೆ ठीक लूज पूल हुआ है एक पुढे राहून आणि दोघ जण एक पुढे राहून कळेचे मुळाचे आता घान सकल घाल घ्या सप्तशे थाळल्या रे पा लक्ष्मी रे बुक दे हंगस रे त्या नाही हो त्यांना पुरा जण बुक देऊ हाँ वही वह हाँ ओके तेज बुका में इधर का तेलकारी हाँ जाए ए संपुटी करून हाँ तुमचं बुकाचे पेजून स्टार्टिंग म्हणता पेज पडून सांगा स्वर्णवल्ली अल्ला देव खाना बेताना सुकून रसा लक्ष्मण त्यापाशी चेडस घेऊन द्वादशनाम पूजा अमृतांश सहोदरी महा पौराणिक पूजा विधि अयो पूज मात्र अरे इथे हे गाडी मंदिर काढते हरिओम त्या जेप कसं करू का कृष्णे करू नका ना खाली स्तोत ಒಂದೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸುರು करे सकल नाश ಮಾಡೋ ವಾಸವಿಸುತ್ತ ಸರ್ವೇಶನೆ ಭಕ್ತಿ ರಸವನ್ನು ಕುಡಿಸೋ ಪೋಷಕ ಶ್ರೀ ಹರಿ ಆ ಶ್ರೀ ಹರಿಯೇ ಆ आणि तो न्यास हो सगळं करू असता थोडांग वाजिता ती तुम्ही मातृवर्गान ते पांय पण बसता जालें न्यासोनी जप म्हणस ते हांगा पटमम करतात तुम्ही ऐकला जालें इथं रिपीट करू
हरि ओम. भटमाम सांगता त्या रिपीट करून येऊन पुष्पांजली समर्पयामी म्हणताना घालचे. हरि ओम. अस्य श्री नारायण हृदय स्तोत्र मंत्रस्य भार्गवर्षिः श्री लक्ष्मी नारायणो देवता अनुष्टुप् छन्दः ओम बीजं नमः शक्तिः नारायणायेति कीलकम् श्री लक्ष्मी नारायण प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः ओम नारायण परंज्योति इति अंगुष्ठाभ्यां नमः ओम नारायण परब्रह्म इति तर्जनीभ्यां नमः ओम नारायण परो देव इति मध्यमाभ्यां नमः ओम नारायण परो ध्याता इति अनामिकाभ्यां नमः ओम नारायण परं धाम इति कनिष्ठिकाभ्यां नमः ओम नारायण परो धर्म इति करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः ओम नारायण परं ज्योति इति हृदयाय नमः ओम नारायण परब्रह्म इति शिरसे स्वाहा ओ नारायण परो देव इति शिखायै वषट् ओम नारायण परो ध्याता इति कवचाय हुम् ओम नारायण परं धाम इति नेत्रत्रयाय वौषट् ओम नारायण परो धर्म इति अस्राय फट् ओम नमः सुदर्शनाय सहस्राराय हुं फट् ओम नमः चक्राय स्वाहा ऐन्द्रीं दिशं बध्नामि ओम नमः सुदर्शनाय सहस्रारुं फट् ओम नमः चक्राय स्वाहा ओम आग्नेय दिशं बन्धामि ओम नमः सुदर्शनाय सहस्राराय हुं फट् ओम नमः चक्राय स्वाहा याम्य दिशं बध्नामि ओम नमः सुदर्शनाय सहस्राराय हुं फट् ओम नमः चक्राय स्वाहा नैरृत दिशं बध्नामि ओम नमः सुदर्शनाय सहस्राराय हुं फट् ओम नमः चक्राय स्वाहा वारुण दिशं बध्नामि ओम नमः सुदर्शनाय सहस्राराय हुं फट् ओम नमः चक्राय स्वाहा वायव्य दिशं बध्नामि ओम नमः सुदर्शनाय सहस्राराय हुं फट् ओम नमः चक्राय स्वाहा पंचे ओम नमः सुदर्शनाय सहस्राराय हुं फट् ओम नमः चक्राय स्वाहा ऐशान दिशं बध्नामि ओम नमः सुदर्शनाय सहस्राराय हुं फट् ओम नमः चक्राय स्वाहा अधो दिशं बध्नामि ओम उद्यदादित्य संकाशं पीतवाससमच्युतं शङ्खचक्रगदापाणिं ध्याये लक्ष्मीपतिं हरिम् ओम नमो नारायणाय ओम 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 नमो नारायण ओम ओम नमो नारायणाय ओम 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 ओम दानो है ओम नारायण परं ज्योति
आत्मा नारायण परः नारायण परं ब्रह्म नारायण नमोस्तुते नारायण परो देवो दाता नारायण परः ओम नारायण परो देवो दाता नारायण परः नारायण परो ध्याता नारायण नमोस्तुते ओम नारायण परं धाम ध्यानं नारायण परः नारायण परो धर्मो नारायण नमोस्तुते ओम नारायण परो वैद्यो विद्या नारायण परः विश्वं नारायण साक्षात् नारायण नमोस्तुते ओम नारायणादिर्जातो जातो नारायणात् शिवः जातो नारायणादिन्द्रो नारायण नमोस्तुते रविर्नारायणं तेजः चान्द्रं नारायणं महः वह्निर्नारायण साक्षात् नारायण नमोस्तुते ओम नारायण उपास्यस्य गुरुर्नारायण परः नारायण परो बोधो नारायण नमोस्तुते ओम नारायण फलं मुख्यं सिद्धिर्नारायण सुखं सेव्यो नारायण शुद्धो नारायण नमोस्तुते ओम नारायण समेवासी दहराखे हृदि स्थितः प्रेरकः प्रेरमाणानां त्वया प्रेरितमानसः ओम तथा ज्ञानशिरसा धृत्वा जपामि जनपावनं महाविष्णु अवतार वेदव्यासु कोटि सूर्य प्रकाशु अनाथ रक्षकु महाविष्णु अवतार गुरु वेदव्यासु कोटि सूर्य प्रकाशु अनाथ रक्षकु सुंदर दिसताते मोत्याचे किरीट कावी वस्त्र कमंडल बंधुनु घेतला ते जटा मुकुट त्रिकाला पूजन तका काशी मठांत महाविष्णु अवतार गुरु वेदव्यासु कोटि पवमानाभिषेकु नित्यागत व्यासु शांति समाधान दित्त विद्याधीशु पवमानाभिषेकु नित्यागत व्यासु शांति समाधान दित्त विद्याधीशु
విద్యాధీషు గౌడ సారస్వత సమాజ ఉద్ధారకు సనాతన హిందూ ధర్మారక్షకు మహావిష్ణు అవతారు గురు వేదవ్యాసు కోటి సూర్య ప్రకాశు అనాథ రక్షకు వేదోద్ధారకు వైకుంఠవాసు ముని జన పాలకు ఓంకార శ్రీషు వేదోద్ధారకు వైకుంఠవాసు ముని జన పాలకు ఓంకార శ్రీషు బదరి క్షేత్రాంతో ప్రతిష్ఠೆ గిట్టిలో వ్యాసునామ స్మరణೆ కోర్చో దాసు శ్రీనివాసు మహావిష్ణు అవతారు గురు వేదవ్యాసు కోటి సూర్య ప్రకాశు అనాథ రక్షకు మహావిష్ణు అవతారు గురు వేదవ్యాసు కోటి సూర్య ప్రకాశు అనాథ రక్షకు కోటి సూర్య ప్రకాశు అనాథ రక్షకు అనాథ రక్షకు అనాథ రక్షకు वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने अगहरा करुणाकर जगदीशने माला मंत्रस्य भार्गवर्षिः आद्यादि श्री महालक्ष्मी देवता अनुष्टपादिना छंदांसि श्रीं बीजं ह्रीं शक्तिः ऐं कीलकं श्री महालक्ष्मी प्रसाद सिद्ध्यर्थं जपे विनियोगः। ओम भार्गवर्षये नमः शिरसि
अनुष्टवादि नाना छंदोभ्यो नमः मुखे आद्यादि श्री महालक्ष्मी देवतायै नमः हृदये श्रीं बीजाय नमः गुह्ये ह्रीं शक्तये नमः पादयोः ऐं कीलकाय नमः सर्वांगे ओम श्रीं अंगुष्ठाभ्यां नमः ओम ह्रीं तर्जनीभ्यां नमः ओम ऐं मध्यमाभ्यां नमः ओम श्रीं अनामिकाभ्यां नमः ओम ह्रीं कनिष्ठिकाभ्यां नमः ओम ऐं करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः ओम श्रीं हृदयाय नमः ओम ह्रीं शिखायै शिरसे स्वाहा ओम ऐं शिखायै वषट् ओम श्रीं कवचाय हुं ओम ह्रीं नेत्रत्रयाय वौषट् ओम ऐं अस्राय फट् ओम श्रीं ह्रीं ऐं इति दिग्बन्धः हस्तद्वयेन कमले धारयन्तीं सलीलया हारनूपुरसंयुक्तां लक्ष्मीं देवीं विचिन्तये शङ्खचक्रगदाहस्ते शुभ्रवर्णे सुवासिनी मम देहि वरं लक्ष्मी सर्वसिद्धिप्रदायिनी ओम श्रीं ह्रीं ऐं महालक्ष्मी कमलधारण्ये सिंहवाहिन्ये स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं ऐं महालक्ष्मी कमलधारण्ये सिंहवाहिन्ये स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं ऐं महालक्ष्मी कमलधारण्ये ओम श्रीं ह्रीं ऐं महालक्ष्मी कमलधारण्ये सिंहवाहिन्ये ओम श्रीं ह्रीं ऐं महालक्ष्मी कमलधारण्ये 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 ओम श्रीं हृदयाय नमः ओम ह्रीं शिरसे स्वाहा ऐं शिखायै वषट् ओम श्रीं कवचाय हुं ओम ह्रीं नेत्रत्रयाय वौषट् ओम अस्राय फट् ओम श्रीं ह्रीं ऐं इति दिग्बन्धः सकल पड़या वंदे लक्ष्मीं वरशिवमयीं शुद्धजाम्बूनदाभां तेजोरूपां कनकवसनां सर्वभूषोज्ज्वलाङ्गीं बीजापुरं कनककलशं हेमपद्मं दधानां आद्यां शक्तिं सकलजननीं विष्णुवामाङ्कसंस्थां ओम श्रीमत्सौभाग्यजननीं सौमलक्ष्मीं सनातनीं सर्वकामफलावाप्ति साधनैकसुखावहां
स्वरामि नित्यं देवेशी त्वया प्रेरितमानसः सदाज्ञां शिरसा धृत्वा भजामि परमेश्वरीम्। समस्त संपत्सुखदा महाश्रियम् समस्त सौभाग्यकरी महाश्रियम् समस्त कल्याणकरी महाश्रियम् भजाम्यहं ज्ञानकरी महाश्रियम्। विज्ञान संपत्सुखतां सनातनीं विचित्रवाग्भूतिकरीं मनोहरां अनंत सम्मोद सुखप्रदायिनीं नमाम्यहं भूतिकरीं हरिप्रियां। समस्त भूतांतर संसिदात्वं समस्त भोक्तृश्वरि विश्वरूपे तन्नासि यत्त्वद्व्यतिरिक्तवस्तु त्वत्पादपद्मं प्रणमाम्यहं श्रीः। दारिद्र्य दुःखो गतमोपहन्त्री तत्पादपद्मं मयि सन्निधत्स्व दीनार्तिविच्छेदन हेतुभूतैः कृपाकटाक्षैरभिषिञ्च मां श्रीः। ओम अम्ब प्रसीद करुणा सुदयार्द्रदृष्ट्या मां त्वत्कृपाद्रविणगेहमिमं कुरुष्व आलोकय प्रणतहृद्गतशोकहन्त्री तत्पादपद्मयुगलं प्रणमाम्यहं श्रीः। ओम शान्त्यै नमोऽस्तु शरणागत रक्षणाय गुणाश्रयायै शान्त्यै नमोऽस्तु दुरितक्षयकारणायै दात्र्यै नमोऽस्तु धनधान्य समृद्धिदायै शक्त्यै नमोऽस्तु शशिशेखर संसुतायै रत्यै नमोऽस्तु रजनीकर सोदरायै भक्त्यै नमोऽस्तु भवसागर तारिकायै मत्यै नमोऽस्तु मधुसूदन वल्लभायै लक्ष्मी नमोऽस्तु शुभलक्षणलक्षितायै सिद्ध्यै नमोऽस्तु शिवशुद्धसुपूजितायै धृत्यै नमोऽस्त्वमितदुर्गतिभञ्जनायै गत्यै नमोऽस्तु वरसद्गतिदायिकायै देव्यै नमोऽस्तु दिव्यदेवगणार्चितायै भूत्यै नमोऽस्तु भुवनार्तिविनाशनायै
धात्र्यै नमोऽस्तु धरणीधरवल्लभायै पुष्ट्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै सुतीव्रदारिद्र्यविदुःखहन्त्र्यै नमोऽस्तु ते सर्वभयापहन्त्र्यै श्रीविष्णुवक्षस्थलसंसिदायै नमो नमः सर्वविभूतिदायै जयतु जयतु लक्ष्मीर्लक्ष्मणा लक्षणालङ्कृताङ्गी जयतु जयतु पद्मा पद्मसद्माभिवन्द्या जयतु जयतु विद्या विष्णुवामाङ्गसंस्था जयतु जयतु सम्यक् सर्वसम्पत्करी श्रीः जयतु जयतु देवी देवसंघाभिपूज्या जयतु जयतु भद्रा भार्गवी भाग्यरूपा जयतु जयतु नित्या निर्मलज्ञानवेद्या जयतु जयतु सत्या सर्वभूतान्तरस्था जयतु जयतु रम्या रत्नगर्भान्तरस्था जयतु जयतु शुद्धा शुद्धजाम्बूनदाभा जयतु जयतु कान्ता कान्तिमद्भासिताङ्गी जयतु जयतु शान्ता शीघ्रमागच्छ सौम्ये यस्या कलाद्या कमलोद्भवाद्या रुद्राश्च शक्रप्रमुखाश्च देवा जीवन्ति सर्वाभिषक्तयस्ता प्रभुत्वमाप्ता परमायुषस्ते लिलेख निटिले विधिर्ममलिपिं विसृज्यान्तरम् त्वया विलिखितव्यमेतदिति तत्फलप्राप्तये तदन्तरफले स्फुटं कमलवासिनि श्रीरिमां समर्पय समुद्रिकां सकलभाग्यसंसूचिकां कलयाते यथा देवी जीवन्ति सचराचराः तथा संपत्करे लक्ष्मी सर्वदा संप्रसीद मे। यथा विष्णुर्ध्रुवे नित्यं सकलां सन्न्यवेशयत् तथैव सकलां लक्ष्मी मयि सम्यक् समर्पय। सर्वसौख्यप्रदे देवी भक्तानाम् अभयप्रदे अचलाङ्कुरयत्नेन कलां मयि निवेशिताम्।
मुदास्तामद्भाले परमपदलक्ष्मी स्फुटकला सदा वैकुण्ठश्रीर्निवसतु कला मे नयनयोः वसे सत्ये लोके मम वचसि लक्ष्मीर्वरकला श्रियश्वेतद्वीपे निवसतु कला मेस्तु करयोः तावन्नित्यं ममाङ्गेषु क्षीराब्दो श्रीकलावसे सूर्याचन्द्रमसो यावत् यावल्लक्ष्मीपतिश्रिया सर्वमङ्गलसम्पूर्णा सर्वेश्वर्यसमन्विता आद्यादिश्री महालक्ष्मी त्वत्कलामयि तिष्ठतु अज्ञानतिमिरं हन्तुं शुद्धज्ञानप्रकाशिका सर्वैश्वर्यप्रदामेस्तु त्वत्कलामयि संस्थिता अलक्ष्मीं हरतु क्षिप्रं तमः सूर्यप्रभा यथा विधनोति मम श्रेयः त्वत्कलामयि संस्थिता ऐश्वर्यमङ्गलोत्पत्तिः त्वत्कलायां निधीयते मयि तस्मात् कृतार्थोऽस्मि पात्रमस्मि स्थिते तव भवदावेशभाग्यार्हो भाग्यवानस्मि भार्गवी तत्प्रसादा पवित्रोऽहं लोकमातर्नमोऽस्तु ते पुनासिमान्त्वं गलयैव यस्मात् अतः समागच्छ ममाग्रतस्त्वं परं पदं श्रीर्भव सुप्रसन्ना मय्यच्युतेन प्रविशाति लक्ष्मी श्रीवैकुण्ठस्थिते लक्ष्मी समागच्छ ममाग्रतः नारायणेन सह मां कृपादृष्ट्यावलोकय सत्यलोकस्थिते लक्ष्मी त्वं ममागच्छ सन्निधिं वासुदेवेन सहिता प्रसीद वरदा भव श्वेतद्वीपस्थिते लक्ष्मी शीघ्रमागच्छ सूरते विष्णुनासयिते देवी जगन्माता प्रसीद मे क्षीराम्बुधिस्थिते लक्ष्मी समागच्छ समाधवे त्वत्कृपादृष्टिसुधया सततं मां विलोकय रत्नगर्भस्थिते लक्ष्मी परिपूर्णे हिरण्मयी समागच्छ स्थित्वा पुरतो मम
स्थिरा भव महालक्ष्मी निश्चला भव निर्मले प्रसन्ने कमले देवी प्रसन्न हृदया भव श्रीधरे श्री महाभूते त्वदन्तस्थं महानिधिं शीघ्रमुद्धृत्य पुरतः प्रदर्शय समर्पय वसुन्धरे श्री वसुधे वसुदोग्ध्रि कृपामयी त्वत्कुक्षिगत सर्वस्वं शीघ्रं मे संप्रदर्शय विष्णुप्रिये रत्नगर्भे समस्तफलदे शिवे त्वद्गर्भगत हेमादीन् संप्रदर्शय दर्शय रसातलगते लक्ष्मी शीघ्रमागच्छ मे पुरः न जाने परमं रूपं मातर्मे संप्रदर्शय आविर्भव मनोवेगात् शीघ्रमागच्छ मे पुरः मा वत्स भैरिहेत्युक्त्वा कामं गौरिवर क्षमाम् देवी शीघ्रं समागच्छ धरणी गर्भसंस्थिते मातस्त्वद्भृत्य भृत्योऽहं मृगये त्वां कुतूहला उत्तिष्ठ जाग्रहि त्वं मे समुत्तिष्ठ सुजाग्रहि अक्षयान् हेमकलशान् सुवर्णेन सुपूरितान् निक्षेपान् मे समाकृष्य समुद्धृत्य ममाग्रतः समुन्नतानुना भूत्वा समाधेहि धरान्तरा मत्सन्निधिं समागच्छ मदाहितकृपारसात् प्रसीदसि यस्रां दोग्ध्री लक्ष्मी मे नयनाग्रतः अत्रोपविश लक्ष्मीत्वं स्थिरा भव हिरण्मयी सुस्थिरा भव सम्प्रीत्या प्रसीद वरदा भव आनीयत्वं तथा देवी निधीन्मे सम्प्रदर्शय अध्यक्षणेन सहसा दत्त्वा संरक्ष मां सदा मयि तिष्ठ तदा नित्यं यथेन्द्राशिषु तिष्ठसि अभयं कुरु मे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते समागच्छ महालक्ष्मी शुद्धजाम्बूनदप्रभे
प्रसीद पुरतः स्थित्वा रणतं मां विलोकय लक्ष्मी भुवंगता भासी यत्र यत्र हिरण्मयी तत्र तत्र सिदा त्वं मे तव रूपं प्रदर्शय क्रीडसे बहुधा भूमौ परिपूर्णा हिरण्मयी मम मूर्धनि ते हस्तम् अविलम्बितमर्पय फलद्भाग्योदये लक्ष्मी समस्तपुरवासिनी प्रसीद मे महालक्ष्मी परिपूर्णमनोरथे अयोध्यादिषु सर्वेषु नगरेषु समास्थिते वैभवैर्विविधैर्युक्ता समागच्छ बलान्विते समागच्छ समागच्छ ममाग्रे भव सुस्थिरा करुणारस निष्यन्द नेत्रद्वय विलासिनी सन्निधत्स्व महालक्ष्मी त्वत्पाणिं मम मस्तके करुणासुदया मां त्वम् अभिषिञ्च स्थिरीकुरु सर्वराजगृहे लक्ष्मी समागच्छ मुदान्विते स्थित्वा शुपुरतो मेद्य प्रसादेन अभयं कुरु सादरं मस्तके हस्तं मम त्वं कृपयार्पय सर्वराजगृहे लक्ष्मी त्वत्कला मयि तिष्ठतु आद्यादिश्री महालक्ष्मी विष्णुवामांक संस्थिते प्रत्यक्षं कुरु मे रूपं रक्ष मां शरणागतम् प्रसीद मे महालक्ष्मी सुप्रसीद महाशिवे अचला भव संप्रीत्या सुस्थिरा भव मुद्ग्रहे यावत् तिष्ठन्ति वेदाश्च यावत् त्वन्नाम तिष्ठति यावद् विष्णुश्च यावत् त्वं तावत् कुरु कृपां मयि चान्द्रीकला यथा शुक्ले चान्द्रीकला यथा शुक्ले वर्धते सा दिने दिने तथा दयाते मय्येव वर्धताम् अभिवर्धताम् यथा वैकुण्ठनगरे यथा वै क्षीरसागरे
तथा मद्भवने तिष्ठ स्थिरं श्रीविष्णुना सह योगिनां हृदये नित्यं यथा तिष्ठसि विष्णुना तथा मद्भवने तिष्ठ स्थिरं श्रीविष्णुना सह नारायणस्य हृदये भवति यथास्ते नारायणोपेतवहृत्कमले यथास्ते नारायणस्त्वमपि नित्यमभौ तथैव चौतिष्ठतां हृदि ममापि दयावति श्रीः विज्ञानवृद्धिं हृदये कुरु श्रीः सौभाग्यवृद्धिं कुरु मे गृहे श्रीः दयासुवृद्धिं कुरुतां मयि श्रीः सुवर्णवृद्धिं कुरु मे गृहे श्रीः नमान्तजेथाशतकल्पवल्ली सद्भक्तचिन्तामणिकामधेनो विश्वस्य मातर्भव सुप्रसन्ना गृहे कलत्रेषु च पुत्रवर्गे आद्यादिमाये त्वजाण्डबीजं त्वमेव साकार निराकृतिस्त्वं त्वया धृताश्चाब्जभवाण्डसङ्घाः चित्रं चरित्रं तव देवि विष्णोः ब्रह्मरुद्रादयो देवा वेदाशाप्नि न शक्नुयुः महिमानं तव स्तोतुं मन्दोऽहं शक्नुयां कथम् अम्ब तद्वत्सवाक्यानि सूक्तानि यानि च तानि स्वीकुरु सर्वज्ञे दयालुत्वेन सादरम् भवती शरणं गत्वा कृतार्थास्युः परातनाः इति सञ्चिन्त्य मनसा त्वामहं शरणं व्रजे अनन्ता नित्यसुखिनः तद्भक्ता तत्परायणाः इति वेदप्रमाणाद्धि देवी त्वां शरणं व्रजे तव प्रतिज्ञा मद्भक्ता न नश्यन्तीत्यपि क्वचित् इति सञ्चिन्त्य प्राणान् सन्धारयाम्यहम् त्वदधीनस्वहं माता त्वत्कृपा मयि विद्यते यावत् सम्पूर्णकामस्यां तावद्देहि दयानिधे क्षणमात्रं न शक्नोमि जीवितुं त्वत्कृपां विना न जीवन्ति ह जलजा जलं त्यक्त्वा जलग्रहाः
यथा हि पुत्रवात्सल्या जननी प्रस्नुतस्थनी वत्सं त्वरितमागत्य सम्प्रीणयति वत्सला यदि स्यान्दव पुत्रोऽहं माता त्वं यदि मामकी दयापयोधरसन्न्या सुधाभिरभिषिञ्च माम् मृग्यो न गुणलेशोऽपि मयि दोषैकमन्दिरे पांसूनां वृष्टिबिन्दूनां दोषाणां च न मे मितिः पापिनामहमेवाग्र्यो दयालूनां दमग्रणीः दयनीयो मदन्योऽस्ति तव कोऽत्र जगत्त्रये विधिनाहन्न सृष्टस्य न स्यात्तव दयालुता आमयो वा न सृष्टस्य औषधस्य वृथो दयः कृपामदग्रजा किं ते अहं किं वा तदग्रजः विचार्य देहि मे वित्तं तव देवि दयानिधे माता पिता त्वं गुरु सद्गति श्रीः त्वमेव संजीवन हेतुभूता अन्यन्न मन्ये जगदेकनाथे त्वमेव सर्वं मम देवि सत्ये आद्यादिलक्ष्मी भव सुप्रसन्ना विशुद्ध विज्ञान सुखैकदोग्ध्री अज्ञानहन्त्री त्रिगुणातिरिक्ता प्रज्ञाननेत्री भव सुप्रसन्ना अशेषवाग्जाड्यमलापहन्त्री नवं नवं स्पष्टसुवाक्प्रदायिनी ममेह जिह्वाग्रसुरङ्गनर्तकी भव प्रसन्ना वदने च मे श्रीः समस्त संपत्सु विराजमाना समस्त तेजश्चय भासमाना विष्णुप्रिये त्वं भवदीप्यमाना वाग्देवता मे नयने प्रसन्ना सर्वप्रदर्शे सकलार्थदे त्वं प्रभासुलावण्यदया प्रदोग्ध्री सुवर्णदे त्वं सुमुखी भव श्रीः हिरण्मयी मे नयने प्रसन्ना सर्वार्थदा सर्वजगत्प्रसूतिः सर्वेश्वरी सर्वभयापहन्त्री सर्वोन्नता त्वं सुमुखी भव श्रीः हिरण्मयी मे नयने प्रसन्ना
समस्त विघ्नौघ विनाशकारिणी समस्त भक्तोद्धरणी विचक्षणा अनंत सौभाग्य सुख प्रदायिनी हिरण्मयी मे नयने प्रसन्ना देवी प्रसीद दयनीयतमाय मह्यम् देवाधिनाथ भवदेव गणाभिवन्द्ये मातस्तथैव भवसन्निहितादृशोर्मे प्रत्यासमं मम मुखे भव सुप्रसन्ना मावस्स भैरभयदानकरोर्पितस्ते मौलौ ममेति मयि दीनदयानुकम्पे मातः समर्पय मुदा करुणाकटाक्षम् माङ्गल्यबीजमिह नः सृजमन्ममातः कटाक्ष इह कामदुक्तव मनस्तु चिन्तामणिः करस्वरतरुः सदा नवनिधिः स्वमेवेन्दिरे भवेत् तव दयारसो मम रसायनं चान्वहम् मुखं तव कलानिधिर्विविधवाञ्छितार्थप्रदम् यथा रसस्पर्शनतो यशोऽपि सुवर्णता स्यात् कमले तथा ते कटाक्ष संस्पर्शनतो जनानाम् अमङ्गलानामपि मङ्गलत्वम् देहीति नासीदिव च प्रवेशा भीतो रमे त्वां शरणं प्रपद्ये अतः सदास्मिन् भयप्रदात्वं सहैव पत्या मयि सन्निधेः कल्पद्रुमेण मणिना सहिता सुरम्या श्रीशेखलामयरसेन रसायनेन आसाम्यतो मम च दृक्शिरपाणिपादः स्पष्टा सुवर्णवपुषः शिरजङ्गमा स्युः आद्यादिविष्णो शिरधर्मपत्नी त्वमेव पत्या मयि सन्निधिः आद्यादिलक्ष्मी त्वदनुग्रहेण पदे पदे मे निधिदर्शनं स्यात् आद्यादिलक्ष्मी हृदयं पठेद्यः स राजलक्ष्मीमचलां तनोति महादरिद्रोऽपि भवेद्धनाढ्यः तदन्वये श्रीस्थिरतां प्रयाति यस्य स्मरणमात्रेण तुष्टा स्यात् विष्णुवल्लभा तस्याभीष्टं ददात्याशु तं पालयति पुत्रवत् इदं रहस्यं हृदयम्
इदं रहस्यं हृदयं सर्वकामफलप्रदं जपः पञ्चसहस्रन्तु पुरःशरणमुच्यते। त्रिकालमेककालं वा नरो भक्तिसमन्वितः यः शृणुयाद्वापि स याति परमां श्रियं। महालक्ष्मीं समुद्दिश्य दिशि भार्गववासरे इदं श्रीहृदयं जप्त्वा पंचवारं धनी भवे। अनेन हृदयेनान्नं गर्भिण्या अभिमन्त्रितं ददाति तत्कुले पुत्रो जायते श्रीपतिः स्वयं। नरेण वाथवा नार्या लक्ष्मीहृदयमन्त्रिते जले पीते च तद्वंशे मन्दभाग्यो न जायते। या आश्विने मासि च शुक्लपक्षे रमोत्सवे सन्निहितैकभक्त्या पठेत तैकोत्तरवारवृद्ध्या लभेत् स सौवर्णमयीं सुवृष्टिम्। य एकभक्तोऽन्वहमेकवर्षं विशुद्धधीः सप्ततिवारजापि स मन्दभाग्योऽपि रमाकटाक्षात् भवे सहस्राक्षशताधिकश्रीः। श्रीशाङ्घ्रिभक्तिं हृदा सदास्यं प्रपन्नमन्त्रार्थ दृढैकनिष्ठां गुरोस्मृतिं निर्मलबोधबुद्धिं प्रदेहि मातः परमं पदं श्रीः। पृथ्वीपतित्वं पुरुषोत्तमत्वं विभूतिवासं विविधार्थसिद्धिं सम्पूर्णकीर्तिं बहुवर्षभोगं प्रदेहि मे देवि पुनः पुनस्त्वम्। वादार्थसिद्धिं बहुलोकवश्यं वयस्थिरत्वं ललनासुभोगं पौत्रादिलब्धिं सकलार्थसिद्धिं प्रदेहि मे भार्गवी जन्मजन्मनि। सुवर्णवृद्धिं कुरु मे गृहे श्रीः सुधान्यवृद्धिं कुरु मे गृहे श्रीः कल्याणवृद्धिं कुरु मे गृहे श्रीः विभूतिवृद्धिं कुरु मे गृहे श्रीः। ॐ यं हं कं लं पं श्रीं ध्याये लक्ष्मीं बृहसितमुखीं कोटिबालार्कभासां विद्युद्वर्णाम्बरवरधरां भूषणाढ्यां सुशोभां बीजापूरं सरसिजयुगं बिभ्रतीं स्वर्णपात्रं भर्त्रायुक्तां मुहुरभयदां
मह्यमप्यच्युतश्रीः ऋष्यादिगुह्यगोप्त्रीत्वं गृहाणस्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी तत्प्रसादान्मयि स्थिरा। अस्य श्रीनारायण हृदय स्तोत्र मंत्रस्य भार्गवर्षिः श्रीलक्ष्मीनारायणो देवता अनुष्टुप् छन्दः श्री ओम बीजं नमः शक्तिः नारायणायेति कीलकं श्रीलक्ष्मीनारायण प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। ओम नारायण परंज्योतिः इति अंगुष्ठाभ्यां नमः। ओम नारायण परब्रह्मा इति तर्जनीभ्यां नमः। ओम नारायण परो देव इति मध्यमाभ्यां नमः। ओम नारायण परो ध्याता इति अनामिकाभ्यां नमः। ओम नारायण परम धाम इति कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ओम नारायण परो धर्म इति करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। ओम नारायण परंज्योति इति हृदयाय नमः। ओम नारायण परम ब्रह्म इति शिरसे स्वाहा। ओम नारायण परो देव इति शिखायै वषट्। ओम नारायण परो ध्यात इति कवचाय हुम्। ओम नारायण परम धाम इति नेत्रत्रयाय औषट। नारायण परो धर्म इति अस्त्राय फट। ओम नमः सुदर्शनाय सहस्राराय हुं फट। ओम नमश्चक्राय स्वाहा। ऐन्द्रीं दिशं बध्नामि। ओम नमः सुदर्शनाय सहस्राराय हुं फट। ओम नमश्चक्राय स्वाहा। आग्नेय दिशं बध्नामि। ओम नमः सुदर्शनाय सहस्राराय हुं फट। ओम नमश्चक्राय स्वाहा। याम्य दिशं बध्नामि। ओम नमः सुदर्शनाय सहस्राराय हुं फट। ओम नमश्चक्राय स्वाहा। नैऋत्य दिशं बध्नामि। ओम नमः सुदर्शनाय सहस्राराय हुं फट। ओम नमश्चक्राय स्वाहा। वारुण दिशं बध्नामि। ओम नमः सुदर्शनाय सहस्राराय हुं फट। ओम नमश्चक्राय स्वाहा। वायव्य दिशं बध्नामि। ओम नमः सुदर्शनाय सहस्राराय हुं फट। ओम नमश्चक्राय स्वाहा। सोम दिशं बध्नामि। ओम नमः सुदर्शनाय सहस्राराय हुं फट। ओम नमश्चक्राय स्वाहा। ऐशान दिशं बध्नामि। ओम नमः सुदर्शनाय सहस्राराय हुं फट। ओम नमश्चक्राय स्वाहा। ऊर्ध्व दिशं बध्नामि। ओम नमः सुदर्शनाय सहस्राराय हुं फट। ओम नमश्चक्राय स्वाहा। अधो दिशं बध्नामि। उद्यदादित्य संकाशं पीतवाससमच्युतं शंखचक्रगदापाणिं ध्याये लक्ष्मीपतिं हरिम्। ओम नमो नारायणाय।
नारायण परंज्योति आत्मा नारायण परः नारायण परं ब्रह्म नारायण नमोस्तुते नारायण परो देवो दाता नारायण परः नारायण परो ध्याता नारायण नमोस्तुते नारायण परं धाम ध्यानं नारायण परः नारायण परो धर्मो नारायण नमोस्तुते नारायण परो वैद्यो विद्या नारायण परः विश्वं नारायण साक्षात् नारायण नमोस्तुते नारायणाद्वितीर्जातो जातो नारायणात् शिवः जातो नारायणादिन्द्रो नारायण नमोस्तुते रविर्नारायणं तेजः चान्द्रं नारायणं महः वह्निर्नारायण साक्षात् नारायण नमोस्तुते नारायण उपास्यस्य गुरुर्नारायण परः नारायण परो बोधो नारायण नमोस्तुते ओम नारायण फलं मुख्यं सिद्धिर्नारायण सुखं सेव्यो नारायण शुद्धो नारायण नमोस्तुते नारायण स्वमेवासि दहराख्ये हृदि स्थितः प्रेरक प्रेर्यमाणानां त्वया प्रेरितमानसः सदाज्ञां शिरसा धृत्वा जपामि जनपावनं नानोपासनमार्गाणां भावहृद्भावबोधकः भावार्थगद्भावभूतो भावसौख्यप्रदो भव त्वन्मायामोहितं विश्वं त्वयैव परिकल्पितं तदधिष्ठानमात्रेण सैव सर्वार्थकारिणी त्वमेव तां पुरस्कृत्य मम कामान् समर्थय न मे त्वदन्यस्त्रातास्ति त्वदन्यन्न हि दैवतं त्वदन्यन्न हि जानामि पालकं पुण्यरूपकं यावत् सांसारिको भावो मनस्सो भावनात्मकः तावत् सिद्धिर्भवे साध्या सर्वथा सर्वदा विभो पापिनामहमेवाग्र्यो दयालूनां तमग्रणीः दयनीयो मदन्योऽस्ति तव गोत्र जगत्त्रये त्वयाप्याहन्न सृष्टस्य न स्यात् तव दयालुता आमयो नैव सृष्टश्चेत् औषधस्य वृथोदयः पापसङ्घपरिक्रान्तः पापात्मा पापरूपधृक् तदन्यः कोत्र पापेभ्यः
त्राता मे जगतीतले तमेव माता च पिता त्वमेव तमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव तमेव विद्या च गुरुस्त्वमेव तमेव सर्वं मम देवदेव प्रार्थनादशकं चैव मूलाष्टकमुदाहृतं यः पठे शृणुया नित्यं तस्य लक्ष्मी स्थिरा भवेत् नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं यदि चेत् तद्विना कृतं तत्सर्वं निष्फलं प्रोक्तं लक्ष्मी क्रुध्यति सर्वदा एतत् सङ्कलितं स्तोत्रं सर्वकर्मफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं चैव तथा नारायणात्मकं जपेद्यः सङ्कलीकृत्य सर्वाभीष्टमवाप्नुयात् नारायणस्य हृदयम् आदौ जप्त्वा ततः परं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं जपेन्नारायणं पुनः पुनर्नारायणं जप्त्वा पुनर्लक्ष्मीकृतं जपे पुनर्नारायणं जाप्यं सङ्कलीकरणं भवेत् एवं मध्ये द्वारेण जपे सङ्कलितं तु तत् लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं सर्वकामप्रकाशितं तद्वज्जपादिकं कुर्यात् एतत् सङ्कलितं शुभं सर्वान् कामान् वाप्नोति आधिव्याधिभयं हरे गोप्यमेतत् सदा कुर्यात् न सर्वत्र प्रकाशयेत् इति गुह्यतमं शास्त्रं प्राप्तं ब्रह्मादिकैः पुरा तस्मात् सर्वप्रयत्नेन गोपयेत् साधयेत् सुधीः यत्रेतत्पुस्तकं तिष्ठेत् लक्ष्मीनारायणात्मकं भूतपैशाचवेताला न स्थिरास्तत्र सर्वदा लक्ष्मीहृदयकं प्रोक्तं विधिना साधये सुधीः भृगुवारे च रात्रौ च पूजयेत् पुस्तकद्वयं सर्वथा सत्यं गोपये साधये सुधीः गोपनात् साधनाल्लोके धन्यो भवति तत्त्वतः प्रार्थना दशक नमस्कार नमस्कार प्रार्थना दशक आणि नारायण स्तुती मूलाष्टकं प्रार्थना दशकं प्रार्थना दशक मात्र नमस्कार तदनंतर नारायण स्तुती नारायण परंज्योती शरणागत नारायणी स्तुती कांडावर ते अर्चन केलेलं आहेत फुलं
घेता की कशें करता हां केल्यार तें अर्चन केल्यार फूल ಒಟ್ಟು करा चांग फूल एक पळर हांगला एक पळर ते कडो अर्चन करना तिल तंत घाला पळर खाल जात ना माय आणि एक पान तंत वर पळर तंत घालता बस रे हरि ओम एक पान तंत वर हां आतां गेल तंत घालता बस हंगाच पळय प्रार्थना दशकानि नमस्कारो होगूर खुर्चेసుకోవాలి మాకు भाई सर पन्न पुरा काढा वट करा हे पुस्तक तंग बट माम प्रदक्षिण अंकडचे नाव आहे हे इकडचे नाही हे इकडचे हां का लागल का सकड़ा आणि उठा रबलार समजता गेले लेग फ्रंट आणि समजू रब्बाचे के एक दो खावा
ಎಂತ ಕಡೆ ಕಾಡಾರೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಅದವರ ಯಾಕೆ ಕ್ಯಾಬ್ ಬದಿನ ಕ್ರ್ಯಾಟ್ ಬಕೆಟ್ ಬರ ಸೈಡ್ ಕಡ ಬಳ प्रदक्षिण काढची नाव थंय रब्बील कडेन हां रब्बील कडेनाची प्रदक्षिणा कडका धा मागीर पांय पळोवन घेवन नारायण सांगता ती तें सांगलां जालें नारायण समेवासी दहराके हृदय स्थितः प्रेरक प्रेरमाणानां त्वया प्रेरितमानसः ओम नमो नारायणाय प्रदक्षिण नमस्कारां तदाज्ञां शिरसा दत्त्वा जपामि जनपावनं नानोपासन मार्गाणां भावरद भावबोधकः ओम नमो भावार्थगत भावभूतो भावसौख्यप्रदो भव तन्मायामोहितं विश्वं त्वयैव परिकल्पिताम् तदधिष्ठानमात्रेण शैव सर्वार्थकारिणी त्वमेव तां पुरस्कृत्य मम कामान् समर्थय न मे त्वदन्यत्रातासि त्वदन्यं न हि दैवतं त्वदन्यं न हि जानामि पालकं पुण्यरूपकम् यावत् सांसारिको भावो मनसो भावनात्मकः तावत् सिद्धिर्भवे साध्या सर्वथा सर्वदा विभो पापिनामहमेवाग्र्यो दयालूनातुमग्रणीः दयनीयो मदन्योऽसि तव गोत्रजगत्त्रये त्वयाप्याहन्न सृष्टस्य न स्यात् तव दयालुता कामयो नैव सृष्टस्य औषधस्य वृथोदयः पापसङ्घपरिक्रान्तः पापात्मा पापरूपधृक् तदन्यकोत्र पापेभ्यः त्राता मे जगति तले त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुसखा त्वमेव त्वमेव विद्या च गुरुस्त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव ओम नमो नारायणाय नमस्कारान् समर्पयामि ఏమే ఎందుకును हे आम्ही सांगते तर नमस्कार करतो पाय पडरा बासकडा सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवी नारायणि नमोस्तुते कलाकाष्ठादिरूपेण परिणाम विश्वस्य उपरतो शक्ते नारायण नमोस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये सर्वार्थसाधिके त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्थे हरे देवी हंसयुक्त विमानस्ते ब्रह्माणि रूपधारिणी कौशाम्भाक्षरके देवी नारायणि त्रिशूलचन्द्राहिधरे महावृषभवाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण मयूरकुक्कुटव्रते महाशक्तिधरे नगे नारायणि नमोस्तुते शङ्खचक्रगदाचार्ग गृहीतपरमायुधे प्रसीद वैष्णवी रूपे गृहीतोग्रमहाचक्रे दंशोदवसुन्दरे वराहरूपिणि शिवे नृसिंहरूपेणोग्रेण हन्तुं दैचाकृतोद्यमे त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणि किरीटिनि महावज्रे सहस्रनयनोज्ज्वले वृत्रप्राणहरे चैन्द्री शिवदूती स्वरूपेण हतदैत्यमहाबले घोररूपे महारावे दंशाकरालवदने शिरोमाला विभूषणे चामुण्डे मुण्डमथने नारायणि नमोस्तुते लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये सद्ये पृष्ठि सधे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये मेधे सरस्वतिवरे भूतिभा भ्रवितामसि
नियतेदं प्रसीदेशे नारायणे नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति भये वस्त्रायनो देवी एतत्तेव धनं सौम्यभूषितं पादन सर्वभीतेभ्यः नमोस्तुते Kıyım beşi hemen angı bay. İyi. Var mı? Tan sanni man ka. Kon sangta jeta shikor ka. Majji yolagina benne. Nin majji yolagina benne.
क्षीरसागरे तथा स्थिरं श्री विष्णुना सह आमगे सगळे संस्थानाचे ते जाग्यारी आराध्य गुरुचे सर्व देवताले काशी मठ संस्थानाचे सर्व यतिवरेण्यालागी ಈ ದಿವಸ ವಿಶೇಷ ಅಂಕಿಲಂತ ಸಲ ಆರಾಧನಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಧ್ಯಾನ ಪ್ರತಿ ಮಂತ್ರಾಂಕರ್ತನ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಥವಾ ತುಗಿಲ್ ಚರಣಾಚರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಚಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಧ್ಯಾನ ಮೆಳಕಾದ ತಸನೆ ಸಲ್ಲರೆ ಮಂಗಡದ ಒಂದಿನೇ ಶ್ರೀ ಸಂಗ್ರಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಕ್ರೀಡಾದಾಸ್ಯಂ ಪ್ರಬಂಧ ಮಂತ್ರಾರ್ಥ ದೃಢೈಕನಿಷ್ಠ ಗುರೋಸ್ಮೃತಿ ನಿರ್ಮಲಬೋಧ ಪ್ರದೇಹಿ ಮಾತಃ परमं पदं श्री सगळे समाजाक एक गुरुले स्मृती तरी पावली म्हणून जाल्यार चांग जावन आसले आमगेर बुद्धीच्यो एक बोध निर्मल जावन जाता म्हणले पळोवन घेतले स्वामी आमगेर परमाचार्य श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वामी तसं करून एक सगळे काशी मठाक थंयची आमगेर गुरु परंपरस तांगेले एक उडगास काडता जालें तांगेले एक दिव्य स्तोत्र गुरु परंपरा स्तोत्र सगळेच आमगेर काशी मठा सर्व यती बरें ज्ञाने कोणाक पळोवप आमी तसं याद स्वाम्याला देखून उडगास केलो म्हणून जाल्यार आमगेले स्फूर्तीन स्वामी पर्यंत पुरे स्वाम्याला उडगास करतो जालो एक व्हड एक भाग्य करून दिलें गुरो स्मृती निर्मल बोधबुद्धी सगळे आमगे समाजाक छान जावन असेल बोधबुद्धी इत्यादी मेळटा निरंतर तांणी लक्ष्मीनारायण पारायण इत्यादी करून सगळे आमगेले समाजाक बरेपण मंदीर जालें आमगेले स्वाम्याने खंयची हे शाखा मठ ते मठा भितर एक दिवस आराधन जालें त्या माने हांवें जाल्यार व्यासोपासना इत्यादी कोण सांगून ते दिलें स्वाम्यान आमकां देवाक कशें पळोवका देवाक उपासन कशें करता देवाक विशेष रुपान करतना देवान अनुग्रह करता जाल्यार आमी ते उपास्य देवाक पळोवपा जाल्यार तशी करता जाल्यार पुरे स्तोत्र इत्यादी करून दिलें आज ಕೆಲವು ಗಾಮಾಂತರ ಜೀವಂತ ಸರ್ ತಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಮಿತ್ರ ಸ್ಮರಣ ಖಂಡಿತ ಮಂಗಳೂರು ಮಸ್ತೂಣೆ ಸರ್ तसं एक उपासना क्षेत्र जाऊ का आमगे उपासना ब्रह्म सांगून हरिद्वार आम्ही तर ते विदेव्यासना आराधन जाऊ का अशी पुरे स्वाम्याला एक मनात कल्पना असतात हांगा तांगेली ती कल्पना तांणी व्यक्त केली अशी जी देवाला प्रार्थना करची भक्तीनं श्रद्धानं जाव खंचकी लक्ष्मीनारायण हृदयाचे लक्ष्मी हृदयान अशी जी नारायण हृदयान पुरे अर्चना इत्यादी केलेलं असं तांतू सांगला कसकसाने मेळटा कसकसाने घेता आम्ही पुरे संपत्ताक अपेक्षित होतो
संसृष्टं धनम उभयं दत्तां वरुणस्य मन्युः धियंतदा नारद येषु अत्र वपराजयंता आमकां मेळकाच्या म्हणून संख्येत सर ते राखता ताका असेल तसं कंचिकी शत्रुत्व म्हणून आसा ते शत्रुबाधा इत्यादिक अपरिलयंता केन्नाय म्हाका शिवत तसो दोन मनांचेर आमकां मेळका जाल्याने उभयं दत्तां वरुणस्य मन्युः ते मन्यू नामक परमात्मा लक्ष्मी नरसिंहा विशेष जावन तागे सायंकाळाचेर तागेने खंयची प्रादुर्भाव जालो तसो कालो सगळ्यांची अग्नी समुख जावन त्या परमात्माने उपास्य जावन असेल तसलें अग्नीक दोन्ही एक विशेष गुण इत्यादीक दिले खंयची ते दुष्ट म्हणत तसले एक विचार आसा तो दसर करून उडोवप तसले ज्ञान म्हणत तसले अग्नीन करतना आमगेले आत्माचो उद्धार करच्यो मनाक चांग जावन असेल भावन दिवप तसलें दोन्ही कर्तव्य खंयचे रीती जिब्बेक दोन दिलां तशींच अग्नीक दोन कर्तव्य आसा तसली ती उपासना ज्ञाना खातीर जावं ज्ञान वाडोवचे खातीर जावं आमकां दिलें तसली ती उपासना त्या मान्याक लक्ष्मी आनी नारायण खंयचेय पूजा करा खंयचेय देवा पळया आकाशात पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति तशें उमरे उपचार करतना कडेन दिवची ओम नमो नारायणाय परमात्मने नमः आसनं समर्पयामि पुरे दितना लक्ष्मीनारायणालयान दिवची आमकां विष्णु सर्वोत्तमत्व वायुदेवोत्तमत्व आमगेलें तत्व तशें आयचे दिवस हा विशेष काल खंयची वारा जाल्यार सायंकाळाक भृगुवारेचे रात्रेचे पुस्तक पूजेगे पुस्तकद्वयं वारुणे जाल्यार होरा आधिपत्या भितर सांजवळा सायंकाळाचेर बुधवाराक शुक्र येवचो तसंच ते एकांत भितर अर्क शुक्र बुधश्चंद्रो मंदजीव धडासुतः ह्या प्रमाणाचेर तांगेलें तें खंयची होरा आधिपत्य जाता तसंच ते होरा काल शुक्रालो त्या काळाचेर विशेष जावन लक्ष्मीनारायण हृदयाचे अर्चन जाल्या देवस्य सानिध्यं वर्धयन्ति नकारान्त्य पंचेन देव सानिध्य वर्ध जेवचे एक अर्चन कीर्तन तशीच स्नपन यजन भोजन अशी सांगितलं विशेष जावन अर्चन नानाचे लोकांनी येवन ताका प्रदक्षिण के नमस्कार इत्यादी घ्यायचे परमात्माने प्रितीन केल्याने भक्तीन केल्याने स्वीकार करता त्या माननी आमकां गुरुले स्मृती गुरुल विचारा भितर आमकां विशेष जावन अशी श्रद्धा दिवता तेची गुरुल उद्देशान मेळका जाल्यार केन्नाय कशी म्हळ्यार आमगेलो भितर विशेष आयकूच श्रोत्राभिराम खंयची आमी आयकलेलें खंयची आसा तें खंयच्याय वेळाचेर ते चांग विशयांत मात्र आमी आयकलेलें जावका वायट विशय आयकलो म्हण जाल्यार ताका आमी खंडन करता आसल्यार मात्र ते साध्य भागवत उद्धार करता ताजे विशय भिराम म्हूण असल ते एक रूपान करतना संसृष्टम धनम भयम आमगेले संस्थान येवका जाल्यार खंयची आमगेले स्वाम्यालो यादवेन स्वाम्याला दाखवून असेल तसं सोदतो सुकृतीन स्वाम्यांनी आराधन केलेलं सोदतो त्या माने सुधीन स्वाम्याने आमगेल्या देवाक आजी अलंकारा केलेले विशेष वैभवाचे तर पुरश केले तशी देवाने सिंहासन दवर देवान खंयची श्री विग्रहाक संबंध पविले तागेले आभूषण इत्यादीक काशी मठ संस्थानात यावत्तो सोदतो तो संसृष्टम धनम उभयम दिलेलो तो सोदतो खंयची सुधीन स्वाम्यान दिलेलो तो पुनः आमगेले संयमीन स्वाम्याला येवका त्या माने विशेष रूपान करतना तक्कसल तें अपनिलयंता शत्रु इत्यादी असेल तसली ती यावत्तू बाधा जलतितली शीघ्र रस्किना ती दूरीकरण जावका परमात्मा विशेष अनुग्रह जावका त्या माने शोभकृत संवत्सर शोभ न दिलें चांग दिलें म्हणत तसं नाही जाव तसं ते देवान अनुग्रह करता स्वाम्याने देवाल अनुग्रह पेंडूर पिंटे विशेष जावन समाजाक सर्व रूपान करतना ते लक्ष्मीनारायण अनुग्रह जावका स्वाम्याने आमकां निरंतर अनुग्रह करता रावोका आमी समूह स्वाम्याक प्रार्थना करता व्यासरूपी श्री पार्थसारथी
तशी गुरु परंपरे शीर्षान सुखदेव स्वामी महाचैतन्या तशी आमच्या स्वामी महाचैतन्या सर्वही मेळ श्रद्धेनं प्रीतीनं प्रार्थना करून येतात ती धार्गीय वर्षा चातुर्मास हे बेंगळूर नगरी यातच नाना प्रकाराचे सेवा काढून घेतच देवा येशुळे सहस्रचंडिका याद जाता सर्वांनी मिळून तुगेले आराधन जामका आम्ही सर्वही ब्राह्मणांक चुकीची धर्मशास्त्र संगत सात्विक आराधन करता चंडी गजलरी आम्ही सात्विक जाऊन लक्ष्मी स्वरूपात आराधन करचे तशीची सर्वांनी मिळून आराधन करचे तशी जामका म्हणले की सायंकालांत कालच्या दिसा दुर्गा नमस्कार तशीची प्रप्रथम जावनू म्हणून सांगता जाता कसर की लक्ष्मीनारायण हृदयान पुष्पांजली करून आय देवा तुका समर्पण केल्या कसरकीच आमगेले एक विचार दिसल की आमगेल संस्थानांत विशेष प्रतिशुक्राराम मात्र न्हय नवरात्रींत विशेष सांगता ती मात्र न्हय केदनाय निरंतर पारायण करता जाल्यार एक सात्विक आराधनेत लक्ष्मीनारायण हृदय म्हूण सांगता ती तसन ते मठान जाल्यार विशेष जावन प्रतिशुक्राराचे तशीच नवरात्रीच्यो तें पारायण करून पुष्पांजली करचे एक संप्रदाय मठान आजचे दिसाक यशाका मठान सहस्रचंडिकायाक जाता खंयचेय दिवस जाल्यार पारायण करयात म्हणटा बुधवार विशेष सांगता ती विष्णू कथलकीची सांगता ती आराधन करचें बुधाल निमित्त कोरका म्हळ्यार वेंकटाचल नायक अंतू विशेष जावन बुधवारा दिवस वेंकटाचल नायक बुधाल निमित्त आमी आराधन करका जाल्यार म्हळ्यार चर्च करका जाल्यार म्हळ्यार वेंकटाचल नायक श्रीरामदासोस्यात वेंकटाचल नायक हनुमंता जाल्यार बुधवाराचे आराधन करयात म्हणून प्रश्न मार्गान जाल्यार सांगता तशें आयज बुधवार त्या दिसाक विशेष जावन बुधवारू म्हळ्यार रामाले कृष्णाल दिवस तांणी अवतार घेतलो दिवसू म्हणटा ती विष्णूला दिवसू विशेष गुरुवार जाल्यार विशेष आयच्या दिसा जाल्यार बुधवाराक आराधन करयात म्हूण धर्मशास्त्र विशेष जावन सांगता तशी नाय पारायण करता जाल्यार ते लक्ष्मीनारायण हृदय आयच्या दिसाक पारायण कर सर्वे जनपदाळकरान कसरकेची देवीक विशेष आराधना थंय कशी देवीक विशेष देव फुलं म्हळ्यार प्रितीचे म्हूण सांगता ती पुष्पांजली आदी तुका समर्पण केलें आसा नारायणाकय तशीच कित्याक तंतू सांगता ती नारायणा मात्र स्मरण केल्यार तंतू लक्ष्मी कोपता लक्ष्मी मात्र आराधन केल्यार नारायण कोपता तशी लक्ष्मीकय नारायणाकय समेत जावन आज आराधन केल्या विशेष जावन तुगेले दय जामकाम तंतू विशेष सांगची ते सांगल्यार त्वमेव माधाच पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव म्हूण सांगता ती देवा आमगेन सर्वस्व बंधू मित्र सर्वय तूंच देवा आनी कोणेय ना ती केदनाय तुवेंच हे काला मात्र न्हय हे संवसारा मात्र न्हय मुखार खंयचे खंयचे संवसार येता की ते सर्वय संवसारांचे बंधू मित्र सर्वय तूंची तसर श्रेष्ठ जावन आशिल्ले एक लक्ष्मीनारायण हृदय प्रेरमाणानां त्वया प्रेरितमानसः त्वदाज्ञा शिरसा धृत्वा भजामि म्हूण सांगता ती तसरकीच ते नारायण हृदयांतूच अंत्यारी प्रेरणा स्तोत्र म्हूण सांगता ती तुगेल प्रेरणेनच आमी हे सर्वे करचे तुगेल निमित्तच आमी सर्वे चलचे म्हूण सांगता ती आमगेल स्वाम्यान जाल्यार विशेष जावन कोच्चित कसरकीची एक विशेष जावन मासा शुक्राराचे कसरकी लक्ष्मी लेक आराधन जामका म्हूण सांगिल्ले कडेन थंय हेची प्रेरणा 10 स्तोत्र म्हणून तिका अर्चन करचे म्हूण एक संप्रदाय जाल्यार स्वाम्यांनी विशेष जावन कोच्चिन जाल्यार महालक्ष्मी आराधने खातीर कोर दिलें आसा तसन ते लक्ष्मीनारायण हृदयांतून विशेष जावन आशिल्लें स्तोत्रान आज तुका आराधन केल्या नास्ती ती वजप्रवेशा रमेत्वाम शरणं प्रपद्ये म्हूण आम कोणाली वचून ना म्हूण सांगतलो म्हूण भयान खंयच्या तूं सर्व विशयांतूय संपत मात्र न्हय सर्वे कोणेय ते ना म्हूण सांगतलो म्हूण भयान आय तुगेले शरण येयल्या महालक्ष्मी तूं म्हाका रक्षण करी म्हूण तसन श्रेष्ठ जावन आशिल्लें स्तोत्र पारायण करचें तें लक्ष्मीनारायण हृदय मात्र न्हय तातूंत विशेष जावन नस्नान संतेर निर्चार्च्या विधाम्या कृता निष्कारणं मे तस्मात् गुरुमां कृपया समुद्धर कित्याक तेंची सांगून दिवचें तंतू आसूचे लक्ष्मी हृदयान अंद्यारी कसने हेंगल्यारी
विशेष ज्ञान लक्ष्मी ने गुरुस्मृति निर्मल बौद्ध बुद्धि प्रदेही माधव परमम पदम श्री ही विशेष ज्ञान महालक्ष्मी तुगेल स्तोत्र म्हणचे तशी म्हाका तुगेल दास जमचे तशी कर तुगेल नाही तुगेल बाम म्हण जाम नाशिल्ले त्या परमात्मा दास जमचे तशी कर तागेल मात्र नाही तांगेल दास कोणाक सकी तांगेल दासा अनुदास जमचे तशी म्हाका अनुग्रह करी म्हूण तातूंत श्रेष्ठ श्रेष्ठ स्तोत्र जमचे ते लक्ष्मी नारायण हृदय सांगता ती ताज्यान आयच्या दिसाक विशेष रुपान तुका अर्चन केल्या सर्वांनी मेळ प्रितीन कितें आमकां जमचे आमगेले दोन हातांनी पुष्पांजली समर्पण केलेलें आसा ती पुष्पांजली तुवें प्रितीन स्वीकार करून देवा आमकां विशेष ज्ञान घरांत तुगेल श्रद्धा भक्ती विश्वास तशीच ऐश्वर्य घरांचेर डुबाळांक देव धर्म म्हूण प्रिती विश्वास दिवचे तशी कोण सर्व विशयी बरेपण करून दी तशी पायच्या दिसा जाल्यारी त्रिकाल पुजा जमचे आसा परान दिसा पुर्णाहुती जमचे आसा हे सर्वय तुवें छांग रुपार करून लक्ष्मी प्रसाद विशेष ऐश्वर्य म्हूण घरांत सुख समाधान दिन आमच्या समाजांत प्रिती विश्वास वृद्धी करून सर्व विशयांत तुवें बरेपण करून अनुग्रह करून चला अशी तुका प्रार्थना करून प्रसाद दिता तशी चला आसून दित तरी तुका प्रश्न भगवान देवी प्रश्न परिहार कळार ये आस्तीक स वर्ष जाली ठप्पीन आमकां उरला तुमी बेसला ते हे ना कितलो आसता का मागीर एक गज मठ आनी तुमी एक करा प्रति शुक्रारात पुष्पांजली करी एक करा करता स वर्ष प्रति करून का श्रेष्ठ योर नारायण नाणे जलदी पारायण करते नित्य पारायण करते आशीर्वाद पेंटे बरे करते यो रमेश लक्ष्मीनारायण मुंबई जाय तुला कार्य आयतो माझी मम्मा हे देवी मला गे आशीर्वाद करतो पारायण करतो और समय पारायण यो रे सगळे यायचे लक्ष्मीनारायण मुंबई Почти не Бейли было. Мы решили, да? Блин. Ну, что мы едем? Когда я Маги, массаж. Saya bocor, ya. Mereka kepada mana? Besar panah. पुष्पांजली नंतर भजन नमस्कार करायचे देवाना प्रेरणा दिली संप्रदाय संबंध जाम संप्रदाय फोन करू जाय ना लक्ष्मीनारायण समाधान वेद पुढे चंडिका मम्मा जय जय महाराज